o se fou, to e vai aso le masino se tema usi mai alau whaafonga. O Februari le tausanga e lua afe lua sifuru, a o te pena le palo ta tere o le tātu o tunu le tausanga e lua o lua tasi. Na whaamuta ile veo le sunga i alo mia sa fune i tuunga tau loa sia anga, ma pule nuu po le suyo le nuu o fatu valu i sa fune. O se whaai unga na whaamatala e lea tamali, na whaia le mtanga aluenga o tina matama i tai, a tina e o fio anga banga viso tai, e au noa ma se tusi e whaai loa atuai le mafu anga. O se whaai unga fo ina whaatino e au noa ma le tāpae le mtanga aluenga, o se whaamatalanga mai le sa avea masuyo le nuu o fatu valu i lea taimi. I se whelo inga na whaai loa i alo mia, na pau le whaamatalanga na avatu, o lona soli leo le fono i le fono masina asuyo nuu ma le mtanga aluenga ua mafu ai, o na whaamuta lona tofi. Na whaai loa fo i e lea tamali, o le fono masina na mapuna mai ai lea tua inga, sa whaai loa aiso na langona mai a whaai loa i suyo le mtanga aluenga sa awa i le fono. O ia, o se suya lango i le vanga wha upu whai, o le wha tua i le atua sa mo o tasi, a o lo mai le palo ta tele o le lua o lua tasi. O lona tele tonunga, o le mafu anga lea na wha mutailo na toi avea masuyo le no. Ina wa whaia lea wha ai unga na tele ni a fianga re whianga i maia, e peo na sa wha salai o ia e lo lato no. Ai sa ia tutu ai pea sa idi le mea moni ma tāpā aisa na loia, mo le whaia o se ngā ruenga wha le tū la fono. Ma o lea ngā ruenga ua tau nuu, i se whiuta na inga ma le mta ngā ruenga wha pea ida ofisio le loia sidi le malo. O sua suenga na whaia e toe sa idi ai le ami o tonu na wha mautu ai, e soli tū la fono le wha unga na wha muta ai le tofi o lea tamali. Ma ua tutongi ai le mta ngā ruenga o tina ma tamai tai, a tina e o fiu anga banga fiso tai, le se furu lima afe tā lao le tutongi a toa leo masina i se furu, o le tausanga e lua o, e le toe maua, ai whapea i fo ma tutongi umo le tausanga e lua tasi, lua tolu, e o mai le tausanga nei e lua wha. O tutongi fo i le mtanga aluenga le pidi le lo ia na fina uina le mta upo lo mia, e lua afe lima se lau tā la. E lua se lau lima se furu afe le tauina ta pena lea ta mali imla na lo ia, e fina wai le mta upu le whaam sinonga. Pe ta isa ia wha iloa mai o se furu lima afe ma le tutongi la na lo ia, ua lava lea, ona ele i finau e sa ili ni tupe, ai sa finau e sa ili le ami o tonu. Ya, mor sila fia ukanga vaia a fiero ka mali anga e ka uvalea e o mari oki. E o mari oki e ka uvalea ka ika ka uvalea ko ro ka uvalea ka fanga o lo ka ainga me uma ka ke makai. E va fkai lo mo mar ka fia fia ile songa. Inga wa umal mako fonkanga sa fai marsi o maloi. Ya ole o kalia la o kakalo ko kongi me ngal suldi ma feo la contract. Pa walo kupe ke mga o ia pe la kong kalaki. Ya ngai le o so la penga fa inga la kong kalaki. Ya ma pe mai le lua film se la o ia. A le lua se la wa feo la o claim. O lo le sa o ka ma o ingo se ka ko kungu. O a fa kia walu o ke fa mangalu. Ai ia o ngala umka o mole au fainga luenga uma sa mo imkanga luenga kas o ia fainga malo e kula imai lango a fayo le ale vala winga wa enga lue CEO senior officer mana manga luenga umal malo alual kanga kaya kulo e failanga ia nga maka fayo nga ko fiere ko ngalui ai awangi yambol nga luenga mfai mai o usot kurafo pe yol menga ngakuskusi di mai ya kia ai va fikai de kuai ile ilanga so suangi nga mai lokele mal loko finga bo uming fa ka milolo mka ya lau mai kali fa fifi nga ya umro manga yo maku ya me je fo yo lo ko lo ma sa fa le lau e le tapale aver mta upuri le famsinonga o le ua swala upule o le fo bo ioe mta ngaruenga te le lape o le latu fai wana fai e le foi la ua fa malu swaf ia mana pauale o le vanga tupe le ua e tarusanga e au mai mo o lo temi de sa ngarue o le tue mo tu ele ka ue ke okupe ai ka ue ke le fa ma o ngi mo fai o ngaruenga wa kofi ka ko ile ku ilo ko ko ngo wala versul di ma fele o la contract e ka wanga pe la contract
kauanga pe suli mafe ma ia ma le pile ra loi a le lua se la ua fe nga o su el kanga luenga o ngor ka uvalea o a fia ia o nga se ufanga a fia lo ka ulele ia e kongo ama la ma o le kai o fo manga ko e funga fo le sefa le va pongia o le kai o fo ma le so fo o mai le ko o fa mangalo fa bangalo lo usao le ka ma ai ngo o le kungu ai mise o le makanga luenga ai wala vale suli ma fe lo control e mai fai si me fi fa le yo lo ai ngai mise o nga se ufanga le sunga lo mia sa fune tu unga tau lo sianga i se whaatela roanga i le whae unga le wā yaso. O le whae unga le tausanga rua o na toi whai ai malanga wale le la iti o le Samoa Airways i le wale o ponu masawai mai le malai wale le whaleolo maanga i ai le malai wale le mauta. Ai o aperida le tausanga rua o tasi e tusa o wha maumaunga na toi alu ai ana malanga i le malai wale le asau. E ui le toi tatala o ia malanga le nāwa i tau e le toi tau fia ona e maua lalo tele le mana ongo tangata malanga i le vāo motu. O le ala uto e wha iloa e le pulenga o le kompani valere le tunu, e ala mai au wala o wha asana launga le pulenga o tangata tā wha mai fafo. Le toi ta pena o le Samoa Airways, e toi whaia ni malanga i le vāo whangali i mamauta, ma o lo fuafua e tolu malanga i le vā yaso. O wha iloa i e le asosio tangata tā wha o le tātou motu o savai, le anganga o le fia tele, ona o le ato e lele atu valere o le Samoa Airways, a wawa si itia le mana ongo tangata tulisi e fiase si atu i sala fai. Ma e mana o mi ai se awala vave, o fewa inga e pe o vaalele la iti o le Samoa Airways, na o sfuru 5 minuti e malangai, ai tau nui mauta, malava i fo i le teimi e tafa whao ai tono e motu. E le i wha mautu se aso ma se masina e toi wha awa wai lea tautua, a le company valele, i le vāo motu o polu ma savai. Ai wa wha iloa i le wha launga, o le teimi lawa e wha mautu ai se finangalo o kāpeneta, o le teimi fo i lea āmatai loa na whaia ia malanga, e le ngata e o ngā motu le si tā whao. Ao tangata fo i o le tātu o tunu e whai malanga i ni ngā ruenga wha pisinisi, i le vāo motu. Ai meise le lautere o le tātu o tunu, i la tau e fia malanga i ni fuafuanga wha mawave. O le whano le ola si tama i tai o si tangatanu o Saina, i le whala velave tau ta vale i se vahengo le tele i veilo whaleata i le vaveao le sosa, le soluas fulfao se tembo le tau sanga tenei. O le stofi o mavae, na lau wai le tongi sala le whaamsinonga mawalunga, i le ave ta vale na ave ina le ta vale o le tu aingo le Hyundai Cats, le ana la vea i le ua maliu, a o ia tau mawhai a sopo ia le tele le vaenga sa iei se lau whatawia. O le mai on su ino mori maua leo leo na tau wai le whaamsinonga, i le wha mauni o le morianga o le ave ta vale whaatamala, ua maliu wai se tangata, whasanga lea ia ngafa siona tau a whao malie. Ma ua nofo sala i nei le whalipui mo le umi e toru tau sanga, ma le iwa masina. Na wha mauni e fo isi o na morianga sa ia i oe iai, morianga i o le aveino se ta vale le leise neina, ma le tu e ofo le fisoa swani i le na whano le soifua, i le teimi o le whana velave. O le aia inga le wha amsinonga ua wha saai o na toe ave ngafa se ta vale, e ala le tau fialo na toi umi o se leise de ave ta vale mo le umi e lima tau sanga. E whato a mawhai o na toi maualo na leise ne ave ta vale, i le a wai lea i se a onga e toi fuata ina ma wha tonu folau wai lo na wha tau teia, o se ta vale se tu langa o le tau sisia o tu la fono, o le saunga le mui lunga o awala tele. Wa wha awa upero no futao fiero tātu o tunu, le tama i tai o stangata nu Filipaina, o lo molia ilo na umia o le pauta whaasaino le aisa mani utu tau o se la au malosi. Sa talo sanga i le whaamsidonga le tama i tai o Ariane, e fia tua Samoa, ai malanga i Amerika Samoa o lo whaamautu waimolo na to'lua, o na ele mawhai o na sao fia nisi o na fuafuanga, a o nofo i Samoa e whaatari tali eilo na whaamsidonga, le o whaatu langa mo le masino o te semo le tausanga nei. Sa ofo fo i le tama i tai, na te mawhai o na tatongi ni whaamao ninga se lua, e te ili maafe tā lai whaamautu wailo na toi fo i mai ro tātu o tunu, e tali i o na morianga. Pei ta isa te malosi i ailo i a leo leo ono o popolenga e tu uava noa loa i ai, e aru ese malea tunu, o le tu mauti noa e le toi fo i mai. O taria le whaamisinonga le te a leo leo, ma ua nofo ai pēro tātu o tunu lea tamaitai. O whaamaunga leo leo lo whailo ai o le solimo i ulai o le tausanga neina taunu uai i Samoa Ariane,
ma wha mautua i e pia, ma wha tali le aso e to e pu e ai le isi ana wa lele malangai i fiti, ma lua tua i loa i Filipaina. Pe tai o le aso ono i ulai le vaveao na sauni e malanga e se ai. Ai maua loa pauta le aisa mautu tau i le naato tai, i le teimi na su e ina i masini e le vaenga o le pui puinga, i le malai wa lele i fale ono. O le wha mtalanga le tamai tai na tu ina atu i leo leo, e le ai ni aisa na ia tau veina, o lana tu a inga o se tangata na ia fafao pauta wha saina i le naato. E vito aso e su e au di ini lea tu a inga i le teimi tu la i lea tamai tai Filipino, mo le su e ina le wha msinonga o morianga leo leo. O leo solo leo kapita i to fitu o le te patasi ma le siampini, o le taimilu sangata i to fitu o le te wila e peo na safanga solo, i le asfreide me le asto na i umavaya tunei. O le te patasi na su e siampini, ma le au ala uli Lions, manu malo ai le te patasi, se furu iwa ai le se furu ma le faa. I le vaenga o tamai tai o solo le au ala Australia Development Sevens, ma le siampini, na malolo ai le au tamai tai mai Samoa o le no idea. O le awali mai Australia le Double L Yodis, ua maua le tūlanga tolu, ai le vaenga o tamai tai ua tūlanga tolu le au le Striders. I le tāmurusanga le ipo le Pasifika, ua sao whai nei le tātou manu Samoa, i le tūlanga tolu le tāmurusanga, ina ua malolo ai le au le aeto mai Amerika, ai o fiti le Flying Fijians, ua toi nofo ai le ipo le siampini o le Pasifika le netusanga, ina ua manu malo le la tā alonga ma le au malo se yampani. O le wha tūlanga ngalau au nei tāmurusanga, tūlanga mua Fiji, tūlanga lua Japani, tūtolu Samoa, Amerika le tūlanga wha, tonga le tūlanga lima, ai te tia kanata i le tūlanga ono. Tala amatai o le amatanga o le vai aso, soifua. E silia ma le se laufale o loa i Samoa e mawhai o na whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 miru te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui o na tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Anga i loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamatulanga vala o mai le olua tasi o valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O mawhai an awina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau, fitu whawha, lua fitu. Fatalofa atu o lau tala le nei o le tau mo le so ma le aso atai ao. Wingo le tau mo le so, e maatele ina le leiwing o le tau se vanga na ai na iau e ufitia le langi. E angi marosi mai savili mai le tu sifo fa solo ina angi maalie anga i atu i le awauli. O le vevela fa mauina mo le sos fulfitu tikeri ma le manu luas fulu lua tikeri. E ngoto i fole la i le sfulu iwa minute te ai le tula e ono i le afiafia na nei. Mo le aso atai au e maatele ina le lei le tau se vanga na ai na i timo to ulu i le awauli. E angi malosi mai matangi mai le tu sifo fa solo ina angi maalie mai savili mai le tu sauteanga i atu i le po atai au. O le vevela fa mauina mo le aso atai au sfulu varu tikeri ma lona manu luas fulu tasi tikeri. O le angoto i fole la i le luas fulu minute te ai le tula e ono i le afiafi. O lau tala na le tau mo le so mo le aso atai au. So se tasi e whaisana no ngā tupe i le Pacific Finance Limited mai le aso sefulu ono se tema, se iau lia le aso sefulu valu o katopa, e anga va uma i le se i e te ono manu malo ai i le 5 se lau tala cash. E whaiele i le aso lusful tasi o katopa, apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz, e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau, ma le lua se fulu afe tala a, e lua miru te whaie lau talo sanga online, ai tasi li tu lai whaatali e te tali, e ia inga whaabitoa valau lo le Pacific Finance Limited, le oval se lau fitu fafa lua fitu. Oval se lau fitu fafa lua fitu. The Entrust dividend of $350 has just been paid to 365,000 households and businesses in the Entrust district. That's over $127 million we've paid out. It's going to make a lot of Aucklanders very happy. If you haven't got your dividend, check out entrustnz.co.nz to see if you qualify. It's as easy as that. Enjoy your share of the Entrust dividend, Auckland. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi.
O le la au ua maea o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua maea o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha amanatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. Ele ai se totongi o au nanga a le mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani. I au nanga a le soifua maloloina ma fale e no nofo ai. E mawhai o na whaafsotai e le mapumaya ia au nanga. E fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se whaamama a venga. I tau mafa mo taimi whaingata. Ma whaalave whaafua sei pe a mo omia. Whaafisotai loa le mapumaya i le telefoni o valuselau. Lua tasi, lua. Mai le afa le valu le tai au i le lima i le afiafi. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tutuila ai se ifa afia tumooi le lupe uluiva o te mana tua e fia I loa funa lo uaina o ita mai po tasi o te tiuai I le lalonangi si o unu si le tangai uai le fale mai ma fale o na papalani o matai e ai le vai o fiso ta fe atu I le sami e ai male ala la o papa ua fai le ama e vai si ua si le matolasi manu sa fesi o umatotu mai I le sami sao ia la ia e te tali tonu ai awa o si o unu e se male fai ne amafai solo le mai moana I totonua lo unu o po tasi na whanga malama E susu ai tua tanga loa fio mele I se a O ali isa ona o si o unu mai anamua O te levi I valepe o te whai fua o se tala O nai a upu lenga le whaale tonua I lawa se tangata A whai e te le usita I te uoi I le pama A whai ua fiu o le nuu o le asavali loa I le tasi ua si le matolasi manu sa fesi o umatotu mai I le sami sao ia la ia e te tali tonu ai awa o si o unu e se male fai ne amafai
Ole si whakamaliena ole te mai a Clemente ia male whale tua fo ia kilingi ta ale mi se fo ia le la alo ia Julie ta ale pe ora whafunga tu iai vivinga ole fio ango potas e whane halili le dei vaengola woli tala tuele tātou mawhtanga le dei ia woli mātongo fiene o le songa fua le so lus ful mo le tolu o le dei fo i masina o September ma lo le soi fu maruia male langi ba mai lo to pa ia malo o to malu ta sia o le dao lo so longa le leia o fo fuanga ba polo kalama ya o lo fa nga solo ole neiva ya so bulmoli o le masina o September ba malo antu le telenga ya tia e u yele mai ala na tutua i le so ya fa malo antu ilana tutua e piori ele to ma tanga mai le town na lila si o le me fo stemele ma antu le wata to ma tain le vaengola woli le to ona fonga mo po se manu se lia ya le to lai fa ile fiafiana nei va talo fa masan ye le me fo do tua ya au ona pa ia le tua na la ngaina le upu fola ele fa ngola va so na se ma va to nei malo ya to le on sai ya malo foi le to talo elengan toile fa talo fa to foi pa anga masani ele dan to wala leo te mama tira ma tua to te ma futa mai lava ile tai au singi male sunga le ya o ya to vi meni ya anto ai foi male fole tu ya Natasha va en lua ya male to ta ya niwa fola se ya o mai le to tua le fia mai show matia ya le fo ka yo ka ko e fe lo ya ile nei ya ha wali ma tango fi ele malo shile do ja na el want to malau lunch le me ke fa ma ye ke wa ku mo do po nga el fo nga wenga yo ya nga ai va pe fe ta to ye o le ya tu langa vo ile le maka ye il va nga wa ele kai nga ma onga se si le me na ta o le fa ma na ya yo o le fa ma na ya le me na le ti apollo o le menta o le ai fua i te miuma e le se me le o le me foi na ti a polo lo winga fa alusina utala be a elangona foi le ia wa e fia ta ma fa ai ale ia bana va ka ko le maka ono saima se tanto wanga ia to sa iliantu ia le vtelinga ia tu ti ia male fiong ia le wa ile na ia tu po nga fia le wo o ti ia le la sa vali le ia wo Tasilimo
i Fatulu Amo. Radio Samoa. Ja, o li fa pe ne ya so foi pe la so fu ai la so rele. Dan to te a fe ai ma si ni si to to ma o nanga. Ani si foi o te mali o le dan to. To if you feel le ya wo. Ya le fu mo le dan to filo inga ma le sa se lua. Ja, alle vertellinga ja te fa pe foi. Ja, le fionga ya le lua ya li e pe umalawo ke le lopo nga fi se le o le me pito no le pa to si mel futelenga ya ti ma lo nga lo ma lo le so po ti le ringa o talo fatu lau a fianga fonga bua le vai ngole uli pa talo fatu le ko i molu mo tatu wa tru ya le fo to ma wa mele tau tobla nga le vide Samoa i nei le pito no au le o tara pe ona ma futa tuai pa batu wa soita tu pasalunga i nei le mato o nga ma tau tu le mato company de o le Tara Market. Ya, wa si le fio tatu wa tulu, so manu le matu la papale o le pa ye matu pasalunga ile se to o le ande asa va. E o le me le vai ke mi ngi o fo si le maso a fa no kwa wa fia pipi I na pipi ya tu ya oi. A o fo si le malosi e wa le malosi e fai malu e a ka ko mafukanga e ka ke mafuka I pe la pe I le aso ma le fo yaso e le nga o fo le ka pipi o le fo ke le ka pipi le so e ma ngole woka o fa woka le o lau te mai atu tau mai tau atu li lau talinga titia e pe uma lau le awala Beach Road na you tu atu kongu te mango ngau kongu mai lava e vele le lei o lau wa ai so le yo e ngai le lei lau wa ai ngai ki dia foi lau sida e se la kala tike na fai mai ya ala ngai okay e fa sa I tonu lava matou male fa pia foi le protection ya le o inale fa sanga tonu lava matou mal fale fa pia na protection ya la lo va tu ila tatu pasalunga le tatu Tara Market ya por nanga mal tau tua o lo awina mal te o tatu o lo ma Samoa fo mo le ia se ia mai po wangi fu fa le hanga wa fa pele o na pe I mounta I nai lau fanua lau ava o Tara. Ya, pela wana mai mo mai tatu wa tulu o lea o lo awina tatu pasalunga I nei Tara Market ile tatu pitulu o Tara ile lua pa lua lima pe mo I nei o Tara ia o lo o fasanga tonu lava mal tatu perkalapu lea o le protection o le awina tu o balu de tu sanga talu ona awina tatu tu ia awina mai la ia tatu o lo po tatu ku fa ile langa besamo man tu o lo mawai de tamu mata, tamu bela, o le uru bela, o le talo, o le esi, o le siamu popo, o le keke sainga, o le masi, I o mea umana, o le mo tona matau. Ai, le la pa ido atu disi o matau, nanga matu tau tuape na iai. Ya, o le sina mai tatu atu le nei kutaimi o le auli, o le olo tu sawata tu fasalango, o le olo mawal tatu pai Samoa, o sina mai iai. Pai Samoa, o fua o lone, o tatu fua pa ilanga nei. E ma sa ola mo tono tatu wa tunu pe ona sida mai ai o lo mawal tatu pa Samoa su tonu tala le pepa o lo mawal tatu pepa talo mawal ko tatu pepa talo wa cheki tatu pepa talo lo mawal tatu pepa talo temi nei ya tatu se mai tulanga lo ia le te mangor ka makongu ale au ngai ko inga mangai do ma ko se ma o vai ma uru kungu wa anga ku oi ko kongol mai ko wei au ala mi abai de pepe fa la pa sa we va ku le la ka ku oi ko la po balu le lei va ku I marka ko kawanga ka kau de le ka ko wa de ma mai ro ku le ma wo I ka ko ku mura ya ka ko esi o ki de silamba esi pa ka ko pepa esi na va ku fa ir ko esi supo esi mas ko I mas do ma ku au ke no mau vai le mau mai nei ia fu pa ele langa tatu mai sabo ma ia solo o le kula le le se e mai le si ma ko kulisa le se ba ko vai ka o ko kulisa bele ko vai mai e pa kalo a ko mau ka pa la ko va ka pa la po bobo ya ngai bobo fu hui fa la ainga mau mal ka pa si la po ka pa uru vela solo au ngala le pa uru vela o kura sudah mai. Ya. Mau ave pa uru vela. Le se ki nga nga ko kau ka ba
ngale va ko sa ko lo ngau ia o sila mai ia la kamu la ia le mo fa ko ave de mo va ko kamu vela kamu ko nga mau ka ko kamu vela mau ka ko uru vela wa toni seki tamala le o fa ka si male ulu male miki male le wale a uma upu mau ka mu maka palipu mau palipu kamu maka le moi kede ko po pole se be ko se fasi mam boy ma se fasi pom ulu maka palipu e legi ura ma ko se wangu ka se fuanga mani a le leida o le mau palipu se ko fa ma ngaku ya ke oi ya maka ngolo la sa mo ai ngale palipu male le se e legi ia ai mau ko sa mo se mai la ia le picoria lea e mo pepe o palipu mo ma ko se un poco ava ku falau wa se un poco pe a fa ko ka se fuanga ai ko apa pa se mamoi ko so yo mu o so mo lo suka o se mo lo ko mo lunga o mo mo ala fa si dia me sa mo se un poco o wale mo mo masi sa o sa mo ka ko mas ke sainga wa ko se sila mo mau mai lea mau wale ava mai sa mo se bang ai ba ya le su le sto ngal ma ke kia le su lo ba kwa le su le mo ma ke ya mo la ba sa mo sa o me sa mo ka ko ava le se vai ku ke pe le se ava mai fanga lo le ava ngape ving pe so ka ko ava fanga lo da ma de we ya a ko le pe le ka sa mo le ko ngia pe pa ava me fanga lo vai de mo le sa o le ma ke o so mau wala pa sa mo mai fangalo pai vai ma ya kam mo la ba kawanga ya kawanga sa o mai sa mo ka kawanga le o le ba ai le vai kawanga ka o le yu ia ko fa manga ko yo fi di vale sa mo bala ma pa ma fia ko va kula kawanga le ko fo po la anga uma ko fa manga ko ka ba fanga anga uma pai pa pur kai Fe ka wile leia ma le tau mawhana le wala kalaka maili i tetia. Kau wha mamai a o le vaenga le piolino. E oe, le fe masia i solo. Te umangu, o le vai. O le winga lau kala poida, o le koe wha ma ngaku ia kākou. Le soi puanga sa moa. Tanga umanga kau lau niu, waksu aku le kauanga sa kau le kiupa bai. Lale wai o le wharkaele. Lale wai ma purukaele. Vai lai, ma ngai. Ia, o le tele yo matu olo a maul ma ko fangu se mangu mo fongu mai sa mo ya nga e fo ngi kamaiki ia ya nga kere mo ka ko ia man ko ka ko sa mo e ringi bi olo se e le nga me olo se ma nga me o sampu ya nga uma pipi yo ni ma le lo ma ko ala le yusi ai uai ya kama ko ngale de pepe ita ko po sa mo le ko mo i mo ala i ka fangu la ia ya o disi da ba ngalo ilma to danga ai olo ye mal matu official ko tupe ke sawa i pa kaula ka abu pa kaula wesi pa kaula ke senga pa kaula masi la ko mar kupe sa mor ku ainga lela i mal ko ngale la ko ma ko kupe ko sa mo finance ba ela ko ka ko kupe mo sa mo ya wa ia le makau kia le se me ke kaula le la le belo le la belo ya mau ta tu tabu ma ka ko kalo pai de le pa di ku ka ka se fuanga mau male eleng ko fikula pa ngaru o ruar ko inga malu makua ko iba kasi de eleng buki ko pepe lava makorga vai vai le makau kia ole masina fou pe to dua ya so tau no mali sita tu container ko a mai ko ido iska ko me makama samo a ole tulanga taua o loa mai tolo tatu watunu lewa si sida mai ai ole ko kelo ka ko de ka sabu le mo ka bu ngai o tawa i la una ba tatu tawa market Pia na fa toita tu pasal mo su malu liba ngalo. Ma lo fa tai ante tia le mas fenga talo no inga nga le pakar ka pakale pito iluma e to tu lo pe vili tu fo ilo no fo fa ta vale nai le o nanga le taro makila. Ioi. De se fenga ta a fa pe o nga ke fa fenga kana se fa marka vale o nga o le fenga ka o a o mexa ko. Ya u de le ma yo ko i a fa pe o nga ke sa le wheelchair
sa wa kosko mai la wheelchair ai alu ke safari e kosko mai kai mai la wheelchair sa va mai oi mau le ye la na ma tu ta tu market il perciò ya la vide sua ya lo fa penada va tu ai la na ma tu mo ta to ya so se pia lava le te ba puta mai e mau i o tara i le taulanga fa tau o tara o lo au na tu ta tu pasala ngi vai na lo se man Ma lo fa te dia dan tu filo i stimio mo fa te tele mo le dan tu li poti ya e manuia le tu tele mai le dan tu officer ya e dan tu filo i politano tolu ya e manuia tele ni vai ngole u io se mando le la fa ma tu pa lu le o yo au ka mana wa ya e a pe su ale ata vai ya le mo fa ho ya o pa te mo ma tu va do ta tu filo sai manuia le yes so for mai manuia lo tele ngai anti tiam le fionga ya le lu ya li ya Aisha Huche pe na fa funga anti le dan tu tu le ri fo i vai ngole woli dan tu li poti dai pe ona wina tu sa mai ile tu tu mala ngana ale taro market e te maua ile lua pa lua lima Beach Road ile o Tara Shopping Center io ele mfiona MCA inda ile tolanga fantau I o Tara o lewa lima minuto te nile afol se fulu malua ya talo si o le dawa mo si na fa siliga malo si le neva ngola bu ya feo se tau mafanana e mo o lava ye ya fiona ida si akile to malo dangana ale Taro Market ile tolanga fantau I o Tara Tama pule no foi tu ai
o fua tamanga fa a fio mai o to fai o no ole matua a fio asima le patuma ai ngai tolu maliu mai lawa na tai manongi a manu matama pole no foi tu ainga o fua tamanga fa Vinga o le fianga mo ta e le rivango la woli le tu malo vi manga e pe ona e fa funga mai ia to e lus ful miru to na ta le o le tu la ta si e bra tu tala e pe ona ta pe me fo i le sunga ia se juli umala lefi ai mo le rivango la so ia fi filanga o le mo le ta to filo inga ma le sunga le ni pole o le tau tomala unanga ale digi sao le peo le yin tono ni usalanevia e alu fantasi lava ma le tau tomala unanga ale tanto talo favancha ia talo vantu na ufionga la upepe malo le ngalue malo fo ile tau antai o lo tau se fa pea o neila saso le leftu antu wal sa linga lot ya fa felo ia tu la uftalanga fongo mua fa felo atu fo ipa angale tato po kalame ya malole fa malo singa luenga matal niva yaso ya aso sulu ale la fongo mua ya pe wa fingo fie vo ile usulta ya o ia ma fingo fie me uma ya ai la velo tato tamale nei va yaso te ne savili to malu luto sa maltimu ya e fa ia mama ia la olivo ia mo la mai vo lele ya le fatu tu ngata vo totel ja, sa le level sound nga le pepe o tau foi me fie le nei vai o tau umi mai le la o tau mo to foi le savili to fa ta e pe ona e sa no ina i le a o le ya e fa ta yo le o vai le la o nisi o tanto ta fa mo ta ta fa la ai so le e makwa ma nga ya ma fie le va o la o ye foi le e o nga solande ia ka ki sa va valia ko foi le fa fu io so ia ku nga va o mo ale ia ole vai te mile le voto telena o ele au vanga vo i fi to ia le lau vai mate pula tua wale selu au ia te sema ia wa molia to ila fa tai tele la vai le sunga ya lino manua ia ole pule le o lo va ia saunga le mu ngai Westfield manukau ala sa se sina la pepe ya lino ola uia va ya lino e lusi mai foi le la uia na vai e la sa se sila e le sunga ya lino alta malo na e fa ulu e to le nginga le kalisia ma nisi foi le or kami ele mai la le malo sia e sunga ya lino ya e tau le fifi fa la ta mete ta vale voi le feo ai solo na le mole na ai sa vale vat ya na pawale o le skula ki o lai sangia na ki ka vale la so ako ia pa ona tfafta e siusu ia fai si tele le o te pula asemato e kalesia na maua mai la to ia ana na umanto to apa umai lo mati munga male heyo le vasun teni sure sei tal sei to siakila nei ia mamanga ia pawola le wartala lino ona te pula pe imu la mu ele afie ola ere ese me pole le la foi er kana foi le ni pika ke ka fa lo ngwa ka ma salo lo ka lo ko i ki pula sunga ya lino a fe nga wa ku male kanesia ya la pule le lino ya wale te ula malaysia wale le video tu watu lunga fa atu ya manga to wale se par ma tu farsa
Aya o na ola le leima malau sius. Ia. No winga la ya lela to mai ne fa ya turu au in manga le kalesia ya lela fa pi ma to cameras I tu ani te o ne te o so a misala uli en no for fale le fe le fa nga sisi. Ia, o su malia le na me o le on tu I ma on tu yo ai o ata to e fenga luanga ma to tong ye sina uri. Ya, cuman dalam mesilo fa mana tua matulanga le. Ia. Mai ni usoi au se talia fo yo lawa mau tua la to company. Au sa ili ala tu tanga tfenga luenga. Ia na mati patal nola yo fatu ai. Fai si tele o luenga I New Zealand o tele nta puni company. Ia o tele na la iti taimi I tu la fenga luenga. Mari. Ia o maloa yo New Zealand. Ia wa downsize wa tu sa wa mai le target foi le ava pe tawana pe luas fu pe tosu pasene fa la titele o finga wenga Ia no fatu le na yuso ia mai a fe ni ava no finga wenga ina o mai fa sal lau ni so nei tangata mai se na tatu tangata sa mo ia pe a fai fo yes ma fo fo fialu Australia e finga wenga pa wal me ia e sitseni a wal me taulia na ia sitseni ya la wa fatata no ma fo lato ya la o mo wa no I fal fasiman wa ya lato fo el to mai fatino ngolengan wen ya o fai fo no lato to ngier pa se vatu wai ya ma lato so swani le e ma wala me no fo ai pa fa per tangata to tasi ala 5 ia fiela vanga na e wana na watu em fain mor pa se ala tu ai mo won me no fo ai ala tu lo finga wen mari ya fa ngata foi le mana e vatu mlo na inga ya la e fa mai em fe ona watu mo mo tangata le finga wenga ya mauti tilo pe fie la area yai pe tala fe ngai malona inga ya no to e fa leo na fufuanga na ai no tasanga foi la yai pe manisi ava no ia wai lo tato mai to mai ngadwang fa fasiman ia ai fa mai terminate lawa matan tau matala mai ava no avanga e fai warehouses ai mai se supermarkets ia a maua mai lo se to ia la to longo mai tato fatu ia va ve au mai na ava no se tau so soni foi nei o tatu tangata New Zealand nei fainga tale o e New Zealand Australia la mo to isa le alu ai le tele o ngadu ia e tate vai lo fa foi nei o tatu tangata New Zealand nei ia e sa le la mo so no nga le pepe ia nga ia ma tu ia 5 ia le nga ia tai mo sko ingo tofi o mo tapo e pe a ele me ngoi Ora uri le na pe wa no fa penga que le tapo me pe o trip o el ta fa tai lo uri na ya lo si ai lo nga le kas ya le lo si o lo se ia ele o ko ila pe fa mai o le pomu a ko mika ele ko ila lo nga ia la ngonga ia po longa foi ka o fi de menga wa ye rocks o le se nga ma aunga ia wa ku kusa le ya wa ma sanga le aunga ia me le uso ya rocks ai ma nga ia ki poki ku o le pepe fa mo le si ka fa nga o ka ko i wa ka ku mu la ki ka ko i e ma ne voi fengo me Australia e au mai le u fa la so tu la fono le ma o ta se la u mai ne fatina ngata to ale ta la u wata to tanga fenga e fa ya la to ngaruenga ya ai o ne vai te mi fengta le olanga fa mar so fuanga le economy New Zealand ya ili level me mo we level no so so ni mo le ainga ya pe foi la na il ta to promotion na te sa lo fanga solo nei time ya o le ia tatou prices tai lima se lau ya se as for really tas ya no ta inga lava ia fain to so swani fo ni so inga pe te o manuia ya watu na se le ni so swangi tongi ngopili ya me se fot fata ngome ai o tatou se ila fonga muele as for really na tene ya e lua tatou winners mo New Zealand ya lua tatou winners mo Samoa na mau atu se ia New Zealand ai tasi Vanuatu o le se o le lima se lau na mo Samoa o le se leni sa lafo le numero fitu iva valuono lua tasi fitu iva valuono lua tasi o le swafa le Star account le ClickX
o tolotea le ala manua. Tolotea le ala manua. O le isi a tātou entry o le top up na whātau mai whalo loa. Ia malafo le numero fitu lima whātasi o tasi. Fitu lima whātasi o tasi. O le numero i New Zealand na whaongai vili e le numero oval se lau e lafo e le top up. O le olu a tasi o valu tolu fitu o tolu o. Ia mau man malo fo i le lima se lau tala New Zealand. E tasi tato entry mo sa mon whaamanuina mo au se talia. O le top up na whātau whaloloa malafo le numero fitu lima o wha fitu o. Fitu lima o wha fitu o. O le numero lo le starai o le o wha, tolu o walu fitu tasi o lima. O le numero le Australian whaongai vilia le tātou free toll number. O le o wha, tolu o walu fitu tasi o lima. Ia leo whamani eina fo'i, i le lima sa lauta la Australia. Tue whaia le se tātou seifunga mua las Fareile, ia o lo tala fo'i la no teminei e whaatau top up. Ia make sure e luas futa la New Zealand, pe luas futa la Australia lau top up. E lafu, maua lo avanol sei. Ia, whapena foi pe te ua, e whaungaina le click X e lafu at se leni, a ngā i numero te chisao li Samoa, mai se atu nol Pasifika, mo foi le lo avanol tono tātou sei. Leo la whatino ina las Fareile. Malo whaktai leo pepe ia tonu leo marino le whaafunga fo ia le tātou turu i le tūlanga. Ia, tonu o lewa tātou iei le si ui fo ia le neima sino se tema. Ia le utoi umistemi tātou tala no fo ila ia le leo sapa e pae o le whanau. I le nama sino fo pe an tātou au lia le lo whamalanga leo le tua. Ia i longo toi whanau vea se si au malo longa i le te whila pepe fo ile le tātou pepe tala o loa pea. Ia, o lo solonga leida lo tautua le tātou talo whabata. Ia, a wālawa ia sosoani foi mona ia inga lo mna mier whaingo whatau. Pauru tātou whamanatu. Ia, ono lo iei lava teimi whale tonu ai ia le maua ino le text le alu telefoni atou aingi Samoa. E tau iei le lātou voucher na wa vatu. A e whautua ina a umalona whailau la umana la folau lau tālo whabata. Ona e so tai le tō ainga po ua taunu watu le text. A whai le taunu watu. Ia nā lo to e message mai lava ia mātou. Ia, whaitalia le tātou ofisa ma to e lafo ia le text. Ia, ai ono laua whaisi pisio na ia tātou company telefoni sa mo le fono le tok le sauni atu. Ia, no vinga la tele vo i las whale tonu vo i oniso au nanga i tua au nanga lau tele. Ia wala la aver wha mua ngai a tātou malo. Ia, o lo o malanga atu. Ia tautua e tātou talo whawata. Ia e alua e so staimi. Ia e matala le tātou website. E te alua lafo le voucher e mantua. E fua le whaungaina le voucher teimi matala le whaloloa le Samoa. E leila lau so tai tō ainga. Ia pole al teimi la e matala le whaloloa e manna e vato le voucher ina ia whaile lātou whatau. Ia whapena whutongina le bilion vai male tātou cash power. Ia isi tautua na lo mwhan whatino atu le el tātou tālo whabata. Ia, mai New Zealand nei. Ia, po whewha nei lanu langi lo e no foi. Ia, wa lewa ia tua. Ia, i vouchers wa matan sau mai nai South America. Ia, whapea nai Europa. Ia, o South America, ta te iloa pauan me tele ina. Ia, o tama voile le whasana. Ia, lea wa ia tu. Ia, la wa matan sau e tālo whabata ina. Ia, te waso e su atu. Ia to te leo la tau voi lo whenga luanga i lungo vaa voi. Ia. Ai o te mi e tau nuua i nai boats nai na. Ia whatoa o i fōleo nai tama. Ia la fōa la tau vouchers fo ia mo nai ainga. O tau pole wa pesori. Ai pēle lau ia lewa makanga la fō foi vouchers samu. Ia, te le la alo mo tamu whana o le tātou uturu. Ia le nama tamu i tātou vaa i e le vaa muli whanua masa le longa Lady Samoa. Ia o le fotu. Ia o si awali inga ngau mōlo fui o la wo i fafu. Ia e foi ala wari e fe wa isolo ai kongo ngiusina. E fa manuia joile soi fo le sunga le captain ia au mua mafulele. O le mengtawa to le so le fa mara tu nailo na soi fo pa wa le kapking au le. Le ke lo le soi fo kongo ngiusila le ai go ya fio go lo lo mo. Ia nga e shauta kule i siu sofo. Ia wa me le ia ka ke va ko I va ia ko o. Ia nga sola mo jamo. Eso. Ia, te loa te le swinga la wa iai. Ia,
Lono winga lo to fa penar tama pe aso ya fa lua inwa ai nai mut fonua ma nga ya to ai I sare longa ya ai fa te tele se manu mo le no le nei o tai au te o e pisi ya po kalam ya ala Moses fa po pongole ta po kalam fo ya pe au dia fo ya le fa un ne va yaso ya ai manu e tele fu ngalo fa ngasolo ya ai me se le va yaso muli ne mo nai matua ya la como mai fo le molining no fa nau la o ya wa pe o va yaso nei le la malolo Ioi, sa o lele lava la usionga le pepe o lono wing. E mano lo mai lea onga e makua si oki e yama mea aia kako. Ia, e manu e tele la singa o toi. Ia tātou toi whilea I stemi o momo. Ia, whaftai lava, soifua. Soifua ma ia. Manu ia le fionga ia leo pepe tala I lene le li pule o le tau tumala udanga le DJ Sal. A toa I fo I ma le tātou pepe tala o loa nao le tala whawaucha e ma whai o le e whaatawina. Ia, so pepe tala o loa I soo sea tunuu o le nei lano lang. Na pawane mea ia o la lau internet. Ia o na anu lo le ilunga o le upenga te whai langina ua whai ngoina o le Pacific40.com. Pacific40.com. Ia pe na le tusia lano le ngol tala whavancha sau sa o ilunga le upenga te whai. Ia, a pulea ia leo e polea lau sep ngala awhisam. O le mo toi whama la whamiru tan tāleo le tulain tasi, tāle tasi. Sa o le sunga ia se iuli umalau leifi mo an tātou tala amanta ole nei fo'i vai aso. Tasi lima I watolu a mo. Radio Samoa. O fianga o ta'alonga whaitupe e whaale tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A fia ai le whaasoa tautupe ma le tele ai o le popole ma le le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia. Ua iai to mai whaapitoa e whasosoani mo oe. E le aise tongi ma e le whailo ina nisi whaatale noanga. E ta lia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se whaatale noanga I a fianga o ta'alonga whaitupe. Le mapu maia. Telefoni o valusalau lua tasi lua o valusalau lua tasi lua mai le valu I le tai au se yo o I le lima. Talofa Samoa I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka tōta mawalunga le maua se whanau mai sela whatungao ti ngā le ua po tuli whaalusi le tino puta kānesa ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā ma toi whaafilesi ai lau mānama. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen I le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. O le A1A Tree Care Limited lātou te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave seani la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia mar se fulu tausanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo. Se kia Radio Samoa.
talo fo mo lon sa ia fa talo fat fo I le hamatanga le nei vai aso ta po inga le tunu telefon mo le nei tula le aso teletumua ke ena le malo tu ingo tupe sa tungina fa ni lilo mo fa sa lo toina merchants a tungalu tanga de sa ta fi fa malo si fo brenga fa fita le malo fike winga fa mangalongo spite ta longa te at facility na lo tali mo le All Blacks le sa mai I le pu le place lo kap pa ngoma ia fa lo telino nei tala o tu per tongi fa le lilo po bribe sa de tongina ina eu fa ia ona fa sa lo to e pa la te ave vale le ni sila Philip Merton ta ta fia fa malo sia te fita fa tu SL Western Papua National Liberation Army mor sfruiva masina e per fa ia fita Merton sa ave fa malo sia te fita fa tu SA te por luas mare tolu ina o tu lo ele na vale le tiki lo passe se vai nga tu ma tu ele tulangi mau nga Papua I Indonesia o lo ia se tulanga le lelo na malo lo ina tolu mai na tu mafuta mo lo ainga Jakarta ina o fa sa loto ile astonai o le suiso o por fita le Western Papua National Liberation Army ia sebi Sembom tai falia sale iso lato fa no noanga ile ave fa malo si o Mertens o ia tawa sale le lava le tau singo Mertens e fita ta fa onga ele grupo ia Mertens e fa kele ai e lato finonga mo le lato tu moti ma te video sa fa matu ina ta fia o ia ofu ina mi tia fo tu si ai fa opunga fa sa loto pa poi sifo a si a mi e fita fa au penina e ia se taimi ai au ngani se te video sa po ina fa pea o lo fa kolupu Indonesia ia pomu le no fanga se tulanga ele mo mia te matau te tele la matia o ia mai stanga uma fa ali sempom o le tai kai kolupu sa ave fa malo sia ia emergency iguanos kokoia tara tongina fa ali no lino ese vai nga tupe ese tanga te fai por ki falo tu fale ile tu malo ne tuka ma ia tuli ma tu ai lo emergency pulengo Indonesia esa te ena malo ni sia ia nei to inga mai sempom a fari ai min star vai fafo va vasta mane Wilson Peters I lo minga le New Zealand Herald I le tungi ele malo I ne vai nga tupe tapaina mo tungi ola I po ransom ya poni mai nga tupe tungi fari lilo ai ora tinaso se upo le vai nga le Western Papua Action Aotearoa Catherine Delahanty tai falia o se mapsanga tere mo ai ngo merchants ina upasa lo toina ai le tulai mai le President Fo Indonesia o Presidente Prabowo Subianto o le afatau toina la sulus fulo le masina fo o ke topa o te lahanti le tamatai fai pule mo le green kai falia o feutana inga talua nei sa le tulanga le lei ai o se map sanga tele ina o ausia se fa fo file mo el noa mo se to to sa mai ta wai o se me ta o tanga te Indonesia o le manao le o le fo I o fa fita hauling ai le fatau toina le President Fo e pena taua I le eo sona winga e matua I le anga lava I le taimi a ove ma fita ai le avea ma President o whalia na malo wala to whaya ngai unga whana na te whatapula ai le whatau wino whangwasula I te mimitina po nitrous oxide le ua whatupula I nei na whaongai na moni whiawhianga po le recreational use o le nitrous oxide o ni whangwasu o I loa ai o le nangs ai po le tesi fa o so ata laughing gas e fa nga ina tong tinga fa po mai mga sesenga e fa ia o lopo nifo ai petai a fa ia le saolo na fa nga ina e fa no I wa nei se ia nga umio lo malo lo ina ostanga ta ia o fa ia nei minister so fo malo lo ina Shane Retty fa so li tula fo no nei ona fa to wina mo fa nga ina le mon fianga ma ua ma fa nei le na fa to ai mo ia ngai fa lo e o vape store e mau fata wina nei pe paso oni fangwasu moni fianga ali Retty o le nitrous oxide e ai ni tule le mo fa ona fa ngaina ai wala to loina fo o fatu pro ia fa ngaina oni vai la o moni fianga e o tu la vai afa miliona tala se tope a por le luto sanga for pipoi e fa maonia se pa fa maonia se morianga I le fa twina ai por se player le nei a fangu ia po nangs o que si falso ata o se tamai au kilani o faria lo nga lefi fia tele maita ina wore mfa na malanga lona afa fine pepe e se fainga malanga fa va malo ina no foska te fainga lo pepe malanga ma tu oilo na ingoi pepe malanga le tamai titi le vale o kaken tip sing to so des sanga sai ta fiele no le vale le molo na fa fine to lo masina e to la tu le office pepe malanga ale man travel e malanga fa ke se malontina e tu pa
sa fate ia stingi no tonu in malai va lele mai loai o se tangata pai ngalo ofisa malanga sa i tu sielo nei ngo stang te matua na te momoli na le ta mai ti pepe ina we ta pa ina le pepe un fa le va le boring pass ai va la winna le tangata le fai ngalo ngar kan pori va le ngo tangata ofisa malanga a fa ia yo tangata pai ngalo ngalo ofisa sa tong ia le pepe malanga o na fini e sa lo ngoi nei o le ngo na tangata matua le malanga pa ta si mai ta mai teki o fari ai sing sa matua i lefi fi tele toi fari ma toi solo ia ilo le fainga malanga alo na finen sa fa sino le ofisa malanga ile vai mo tala le staff ile la tu tali alo i lungo le penga le Google review fari ai le ofisa pe malanga o le faunga ino le ngostang te matua o se fa tino nga masani lea i se ofisa malanga pe a fai lea o ava nostang te matua ma sta mai ese ofisa i ta fia ma tu tongi nai Malia fo. O le ulai pāle mia Indo-Fiji ni fiti le tātau fia whamaro sia George Tate i le fōbolenga whawhita le loa te oi whalia. O le o whasalo to ina nei ele tangata whatu esi. Ai ele ese whamasinonga tonu o maua mo tangata sa fia i le whatu puvesi o Spate e onsil fitau sanga mari tai o fita whatu esi le kapteni mo mua fita a fiti le Shane Stevens e a fiele to fito pa ngota sa avi ele pa ngalo ia a president ratu William Katoni Vele ile vai a toluai ile mai ai o foto ngar komissio le lofa muti vale po le Mercy Commission o se fo volenga sa fa marsia ile fa ai longa lanu state mata fia fa marsia ma Hendra Chaudhry malana finga malo ave ma palmia o le libas fuono aso o Chaudhry sa fa alia sa ta fia o yer fa si mai pana mamata pongi ai na to ile tengo feve inga le sa yo longo ile le toni sila pastiko watu nga tele ile fa mangalonga mai ta wai o le o fasa lo to next page ai o ambe o fia i tangata sa fia ile fo volenga pe na fa tali mo le luas fu fa sanga mo se fa ma sino nga tonu mo ile ato i ta longo se ma panga tele lo black sino to no for play slow company sino mo sto sanga wallabies ele toi manu lava ele pula ulo ele va tunu ele tonu mai lo afme lo ele sa manu o black to su tasilo sul vallo ele sto na isini ai ai ni pesido tele a pesido la sidi ai fa ya onga lo black Scott Robinson malana au a se a fa wo pa la lu la tu ka alo le toi kwata mu la tu ka lo misi o le fa wo le ta alo pule o pepa sa sa fa sta lai Anton Leonard Brown mo le winga Caleb Clark ele tono le 5 minuti ai tau latte vai ngol ta longa a to turi ai mai ta aro le wala bis ma to titi lava fa ke ai ni sela ana to ai se 5 minuti de to ele lo por tu langa na ai mai sai pe a tino ai le mo le lusu ta sola tu ai to su 5 minuti ta longa sa fa dia Robinson o se me ma to ai le fi tele ai na wa fa sino ia Leonard Brown ma lo fa fo mo 5 minuti ele ora su 5 minuti ta longa 5 minuti mulmulianes mulmulia toi McClark ai sa toi tu fa ta sia ta lo le wallabies ma toloi ai sa si ai peuli ai toi ta sil mi to le ta longa o le ta longa no lu e foi le sto na nei Wellington e o toi no for the people ia New Zealand just ai ora ora kapia Argentina scalato foi se me sale foi o blacks or fatto il lalo le Springboks Africa sta te luas fluiva lu fulalu o le numero se fulo le Pumas Thomas Albonos sa over sala sa yakina just 10 minuto ta longa ma fa wa wailo la to fa mo ngar manu malo champino ta msanga le rugby championship ai la no champino rolanga Africa so tele manu malo il ta longa il salmul muri epitat sa misri kikya le numero se fulo mani Libok il matau tio de Villa i San Diego del Estero e fa squad Pumas il tolo Springboks ma sta mo mona wa fire in Africa so te il to sangane o Springboks o tulanga mo ta msanga le rugby championship le Fluiva Tongi pito toi Argentina tulanga lo sufa le All Blacks tulanga tolo suta Tongi ai tulanga fa Australia ile lima Tongi ai o le fa in Africa so tolo no winga o lusia ile la tulanga mo ilulangi il kebene ya ayalani ai wa manu malo nei flying pigeons il champino le por Pacifica e por Pacific Nations Cup is a manu malo ai fasu tasi sul fitu ya panil suanga champini Osaka fa un verso o winga fiti a wate karabuavevu ma pone pati elongane massi sa tofu mascota ilua
A whapeona te tā mau e whiti le whapito na malo i le champini. Ai sa mua atu i le lava malai o le tamata alo i le nei tua melani na nai. Ta suia to tonu mai kolosia le ni skoa ai to 2 minuto to talonga. Ma tu ina tuai le malo le man sa mo sul val su tonu. I le aeko a Amerika i le talonga i le tolu ma le fa o le tamasanga. Sa mo tuai fata mai le to Spiritania Italian Dubois. Ia le hisi Spiritania fa luor man malo champina lo langi le pangmamafa ya Anthony Joshua tu yotel tamasanga. E lima ma toi maua champina lo langi le IBF. I le pavea ona nafi. Ta mua tu wina e Dubois ia Joshua i lalo le kaporengi. I le tamasanga mua ia ma imi o le taumatau. Ma fai tau wina i lalo pari aupu. E pita. O le tamasanga lima sa fa moe loa e Dubois. Pari e Dubois ina ua mai ale pusua. O le temi le nei ua iai. Mai le to tau fia na pusu se ia au sia lona lele a totoa. O lupe sori ai la auri Joseph Parker sa mo mani sila sa au fia i le iwa spuru no fio tanga te sa ia malae. Ale Wembley Stadium lon tonna mo le matu materino le puswanga. Ka ia whaari ai le televisia ni usila. O fia se tau ia ki poa. Tala nao na yasto ia i le lopa malanga lele tu tauma. So i fuia. Baby, lomani! Hey! Oh! Sufungamali now le afui au fei pese le polisia vai maunga i le ni vaingo la o le ma le pese tuai ale ma tu lua o le pese fie nei
E tawalunga tuai tātou telefon e peo rei whaafunga atu. E mala sunga ia se uli o malau leifi. Ia wā fo i long pu ili o lau taupa. Ia ma lo o tau mamalu i le rei whaenga o le aso. E te le lawa tala ia ngā mo i tātou. Ia misa lawa tātou tala i tā longa e peo rei whaafunga atu. Iai. Ia o ua o te i fo i lele o sen mail tangantai le message antea ui sa. Ma lo wa i ngā kunga. E lua mea au ngā ngasi ala i sawa. O le mea mua mua. O le pantatu i lano o le i Peritani o Anthony Joshua. E le tangantale peo na tā ua le sunga ia se yuli talafo o le awa uli nei. Ia, e le o le saimi mua mua fo i le awa palpala e le papatua po po sui la palapa fo o le i Champini tausanga umawai o Anthony Joshua. Ia, na iei fo le taimi. Ia, na wha pena fo na wha le tonu ila na taumawhai. I nai tu sanga wa tuana yantu. Ya, ma le vaenga lona lua. O le vaenga lalia. O vape, sorry, tau fefe. Yo, ua malolo ai le champigno lolang. Le au Afrika i sauti. I le au a Argentina. Yo, i le tutu sai oi. Ta sia le ai le na manu malo oi. Ia le au a Argentina po le Pumas. I le na ta longa na ma Afrika i sauti. I le vavea o nafi. Ia na ufa pele, le aila. Ia, manga i fwoi ngai mea fwoi en tante li a koi maka savali fwoi fwoi ile no tua nafi. Ia, fa malo anto ia i tanto malena mawala vano ea ngai e tui fwoi sauni ngā lotu. Le o lea sua nafi e pe fwoi ia lea stona. Ia, o lea lea se makua la unga nafi po lea stona. Ia, ngā loi fia. Ngā loa kāpaka. E wha pēnā la wale rei o lang. I ale teimi e mana tua i pēr lonto ia. E wale teimi. Ia nā rau tofu mai e whafo e tau tangantana e tele fia fia. Ia toi mau antu la ia leo le la unga ganga e makua i e wha pēr. O le makua se lau pasene o le upfolfola i le so. Ia, e wha antala whantu ia semi tu ia tua kisa so le whaimala ainga le mavuto mai nā i North Shore le uso ia lino. Ia, ma lo le fai o le fai vale i lino, ma lo fai le on sa. Le uso ia fish, ia aluantu ai foi. Ia Lainga Stevens, ia apera amovala. Ia ma uto umala vile mafuto mo le rivaengo la u. O tele mai loa ia enjoy. Pe ua e halu ile mall fou po le no fuanga fou le fai e whaataunga. Ile malai vale. So le fai antu le utana. O kai. O utele popole le au fai whaatau. A onai tangata ia na o misi alofa i le stona. O tangata ia e malanga antuanga i le malai vaalele. E tu ua au kila ni nei. Ia moa la antou whainga malanga. E le ngata i whainga malanga ia i tono New Zealand. Ai whapea fo ia le telo antunu o le larolang. So le isir koi ngā polo ka le na ia. Ia le awa uli o la stona i na se ima vai atu nei. Eoi. Ia o le mea lale. Ua u whai tau fui lai whina ngano whaalia o nisi o le malo le antunu. O lau whaapea mai ai. O le makua o vau le poko o kangaka. Le na fuafuaina le no whanga lea. E le mamau te le male malai vaalele. Ona o le mele wa tupu. A whaapea o lau vaalele whai tuita inga le wa entu o te aldasi. A whai o la huma vaalele o le tolu. O lona winga. E kunga awhara sifuru rua pe ka sifuru rua wa ilunga le awala. I le po loka le na mai tawina. I le whai unga o le vaiasu. I le tele o tangata. O le na fia watu. Ia wai fau. Makua fau. E le eia se sena o le no whanga whaatau fau lea i nā i le malaiwa le lei manuka. Ia ma le taimina o mai ei le a fau. Ia le whale ko ngaki fau i le le Krispy Kreme le i manuka. Ia o te lo nei te manatua. Wanga e kua i fau i le kiu mona fia i tūla. E le isona ise isenga, ma le taunu o mai fo e o se tasi o whale ainga mai Amerika, ua whainga i na ole papa ai. Le ina i takanin, le fo i e fia antanto wea nga i antu iai. Ia o ngai fau isia me, ia, o le mea lana le watupu, a whaila o nai te sahuni malanga. Ia e misi o le vai o sumulipulini i o a onga ale whanau. O lona wing, e a mantantu la wailea o ulia las for rain. Alu wantu e mala stona, e o la wailea sa. Ia e mauti nola, o le a makwati lei fe maranga inga. Ai misi la walanga i antu lei lunga o Puinui Road. Fa solo antua ina ile malai vaalele. Ia e o fuila le sau mai o i mangele. Sau a ia nga ile malai vaalele. Allah, o te whaiatu. E ka ungu ura ka avani.
Ia pe a maua ngor ka paka. Ua uma fo mano ka fia ka ke maka ka fai kala ko yo. Yo. Ia ila tu. Ona ina una fu ile mo me fa to. O ire asi me fa penga. O me ka ua o me world chap. Ia nga umara ilo le bes. Yo. Pe a fai nai te fu nga iai. O le a fu ile ngole au onanga. O fai ngoina le no fanga fa tangle. O le mana wa pe. Mana wa pe fa mai tu tija on tul se lau. Leo fa inga o pisi nisi ma company. E au fia ai fa le ofu. Ia ma le tele wisi to inga pisi nisi es. Ia anto ai lama tau mafutanga. Yo, ai ka kauana. Ngai anu musau kupe. Yo, e fia kau mafa sa kau mafa fo ile le peo na masani e tato i tua. Yo, lima ka la, ongo ka la. Yo, masalo. Ia antono kele lo pe se fa le lo ke mo wai se ka wo se o lo fa penga. Masalo nga so fong vai pe e laki. E mo wal to ai nga tau le na. Yo, o le tau mo wala lo nga wa ia ui e me nga wa nga ia. O le sfuru lima nga sfuru ongo ka la. Ai nga le me ia fa popolo le i mervai. Ia we karango mai lo ilunga ia lus fun mon tu putala. E le se me voi le alu se sia. E ko e vele. E fia tau mafa. E le ia no kausa mo morfaria. E lo le yo. Ai a fe ngai fu fusi la wole. A fio kala au ye yo. Ai wa la bangi ko komum. Pe a umangi. Ia we va ia ku ka wolo. Sorry. E si le do wanu mo le ako. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Ile malu afi Hangi mali mele matangi Fa solo lo uma fofau A osifunga la au Fa amali eina Lo utu ina nau Mo nga wale mautinoa A oai e sana ingoa Tingea se ifa alimai Walalele o ileva ai Via toi te patasi atu ya oe Me ete talimai i oe Tingea se ifa talimai Walalele o ileva ai Ile malu afi Hangi mali mele matangi Fa solo lo uma fofau A osifunga la au Fa amali eina Lo utu ina nau Mo nga wale mautinoa A oai e sana ingoa Tingea se ifa alimai Walalele o ileva ai Via toi te patasi atu ya oe Me ete talimai i oe Tingea se ifa talimai Walalele o ileva
So pagmali na ole kasiki amala pesela le le ya woli fa malo anto ya Marienta tawala ipa chifa be foi tofi fui mon le ma to me le divang la woli e ole seki mali anto ai piki le fana wa onga ele tu wa ya onga se temi ele o toi mama o to te ole atu sa pa bele valero sa pa mai mele ke wa Sue mai ni ulu mai seu so sala ma sei la mele che ti ai o ele alla tele no posso la ele alla tele ma si io pongo wata malete ma poi a sole pa te la neole tama mai mele che oh ma no poi a tu o te matele sola na poi sa tabuala e a se ma pa ala talata ile pai toto a ole a sala vali solo ile ala e o se tene male taula a te le lo ai na lava e mama lo tu malo ala la paga so sola ma se ile mele che ti ai o ile ala tele no posso la ele alla tele ma si io pongo wata malete ma poi a sole pa pete dalla neole tama mai meleke ma no poi a tu o te martele te io la vale tu sa meme so sola una te ile meleke ti ai o ile alla tele no posso la ile alla tele ma si io pongo wata malete ma poi a sole pa pete dalla neole tama mai meleke ma no poi a tu te battere te io la vale tu sa meme Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pea manrua o le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tui o le fa na witi o tui le COVID is flu river mo la tau is flu on tau sanga malunga atu fa pea ma tui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so no e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane on McDonald Amanrewa e taftafane on Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. E tolu sula fetala le tino tupe wata pena le Digicel mo lana fa pitoa. E fi soso ni ai le tonga tau sui fuanga wa nei. E tolu fa ilonga tupe ta lima selau tala cash. Ole ase ina ya so for wele ta tasi mo New Zealand ma au setalia. Fa tau so top up lus futala pe silia tu mai fala olo masani pe la fo foi online I le Digicel Pacific. O le mawale olo wabanoa I le sei. E te anga va fo I pe a lafo so seleni le my cash ale Digicel I Samoa. E faunga ai le Click Pacific. Morisi fam talanga vala au de over selau tolu fa lua tolu. Sekia Digicel. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas putialu. Awal suia ngila wa le kio. Eva mai ile se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on.
Talo falama tatu tinu o te fia fo fa filo e te o mo fai ona so tai mai le yaso le lo fo le tua tatu pol kalame le nei o le a reto le ola. Le sakaria fa al fai upe se fulo ia il fa punga e winga i tangata le selupa belu fa pe awa poai e o ino i le aso o mea i titi. Fa punga e fa tau tama fo le selupa pelu ina ua amatona ia fua ina le te leo le malu po le ngaluenga e fai mai ta ua te le ile tua ia le amatanga fa tau va ale na se mea na amata ai se mea te le ale upula mo o le aso le nei fa bea ia e fa fetai ile tua i mea nei o amatanga fa tau va ele ai se mea sili ona manaia ilo olanga o louto i mafau au i lou amatanga. Ai mai se lava i amatanga whaatauwa. Ai sea, a wafoi la e te maofai i le alofa o le atua i te oe. A wafoi ke le i mafau fau i ke manguia whaapea mai o mai se tūlanga whaapea i lou aing. Mai aso foi te anei matu i ai mana i uso matua whaafine malanga mai New Zealand ma Australia lua vai aso na spend i matou. O le mea siringa maanga ia te matou o teimi ele o kaimi mako ke fewa ia i polu masawa i tafafau ai o le teimi matu te fesanga ia ia mamatu tala noa ile matu a ingai fasto ile amatanga mai o mako laiki a mata mai ini amatanga sini nga fatauwa ia manifale sini na fatauwa ia ai ua whaamanuia mai le tua ina ua vea matu matangata matutua ia whapena fo ilwa aso len te nei matua siasia i malo to lua male makrema le matua ia ole krema sio to lua matua ola le no una tuai fale alili e tawo ili e taila le no ole ngu pe ko mako wa tasia si ai ngala no foi si fale apa ai o tele na le intangata o va o a tol mesa yele no ia ona ole intangata no foi fale ngaina foi ele me foi le tsunami ai ole va ona le intangata matuola malo matua matualu al matawal kaule alu kawal wale anga uma ai le mel sami va o le me alu tawal manga o mateo o ile site po le mesa ile la tu fale wa kulo tu tawale na makuo ifafo alu matua le fo faile o ai le no ma fa matala ia le no foanga sai ai o mesa fai ia so fa matala le matua ia la tu walonga va ile sami alu le va ile spito na ili mai vai asu mai vai a o ia fiafi fai mai e o mai uma le nuula yuta e o mai fia ai mai tai wa fe mai o fiafi o sa e kokoe umu ma me o fi e matua i fai ala to umu tai o sa e fa moe wa e tafa fa o tanga to le nuula yuta o tu ai e tai fa makala no matua ma fia vai tunga ua fia lo matua fa matalanga story fa pe kalo fai on a memories malangonda ma fa fa matuai o le mea na ola e ai so le sona taula e fo ista ngata falling mai e mai fa matala lo ratu tuana peitai ai kango o le mana tua pe o nei amatanga fa tauwa ma e tango e fa matala inis e tu mauai ia le loto fa fitai ile tua i suinga wana faia. Melo na lua, a e mafau pea i amatanga whaatauwa, ma whaamatala i lau whanau, whaamatala i lau au ainga, e tu mauai le loto maualalo. Noi whapena foia o ngau te whaia moa, a o mai le teimi piu kau o solo ka mimika fo lele, kau wha maualunga ngā ea ki whanau kua sau, nunga wha le ngā kula le mea, pe e kua sau maria le mea lunga, a le mea le ki whaia e ki kango omi lalo. Ole omi ngana ila e ke kango e fa manatu ia te oe awe ke fia kama mafa e ke le fa penga ia e fa penga mafa ufaunga e a maka mai se me fa tauwa si mai a oile tua si mai a oile tua ua mafuanga e fa pea ole tua e onga omi fo le lalo le mimika mal fia kama mafa ai va ai le tua o ia ka fa manuia i lo olanga ma au mai a oe mai amatanga fa tauwa le tua fa fitai lava ma te ofo ile maualunga lo alofa lo au mai o matou i amatanga fa tauwa fa fitai o matou amatanga fa tauwa a o inai matou ile maualunga o lo alofa ma au fa manuyanga ia o Yesu amen.
Mali na le hallelujah worship team le pese wa whaingoina si le whaawhetai e taurunga antuai e le polokalame o le areto o le ola mo le antu le whaawhetai le sunga i le whaiwhau ia lafa e le kopa ia wafo i se upu whaalenganga mo i tātou le nivaengo le a wauli ia wala wolo tātou ola wha le nganga mo se whaapuponga i le taimi masani le asoa tai au. Malo atu ia kofe nunu ia le ngata fui leo vau mo Ioane le mam tumaina i Palmerston North a me le tau ia tau na i Palmerston North ia talo sia o lo o manuia e le tau sanga no lo tuina i Palmerston North il bitunu now Fieldings ia
le meo lo tele le meo le mamo e mo le pofi e mo le aisa foi le lanu uli le to ai lungo le wala e vivili sono ai pa u lungo le tele e da il pito no fielding io ma lo le foi va ma lo foi le ono sa ya o ni la le vai tau le tau ma lo ina o le magua ma lo e fa talo fa to foi inisio lo mtam fa le lento o lo o tawina ina i le university o lo ia ina i Palmerston North ia malo ia tu ia le ona sai malo le fa malo los ia o le nei mea o le ola o wina e le o se mea whaingo fi o le mea whaina whaingo fi inga give ampish ona tu atu o le mātango fi e mbe ai o le leile tango whainga e maise la whaina i o tātou walo ma whanau e lo to umi stemi ia ona tātou whaia fo i leo le tala fo i lene Io o le loi manta o le fia ma le loi manta o le whaanoa noa. Oe na lulu ma loi manta o le a sele ma loi manta o le fia. Penga o le fia e no loi manta. Ia ngā. Manga ko ola sukalaki. Io e. Ua makua le koe fia kāngua se whise ula no le ke mianga wala ai kikit. Wa le ai foi la sukalaki foi ele kau fia o lolo. O kako. Ua kako o le me foi le. Le kama voi le ko se furuka ka ai le pa sukalaki ya nga walu ka ko ngi vai ka yo ma lo ya to ma to e lo o to titi faitam ya faimasiaki po le me la o la ki ngai la onga pele O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona ni usila, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 555. O valu se lau, lua, 555. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel tā alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tā whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu, lua tolu. O lua tasi, o valu tolu, lua tolu. Mātou te fia e whaelo atu ua te tala ina nei le Sandbell Buffet. Mō tau mawhtanga I le auli ma le fiafi. Mai le aso lua e o I le aso tonai. Lantu mai le sfurtasi o le tūlai lua. Dina mai le afo le lima e o ina tāpuni. O le awha amalia ina lo fina ngalo le mātango fia ma le lelei o le tau mawhtanga. O saunia mo oe. Susu mai le Iva Atkinson Avenue I Otahuhu. Whaaso tai neso wavanoa. Lua le maiva, whawha o. Lua le maiva, whawha o. O lua fitu, lua o ono iwa o lua tasi. O lua fitu, lua o ono iwa o lua tasi. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tamilongo le wanti le wanto e se fulu ma le tolo miru te ona tale o le tula e lua. Tale lua frida e misia ia tatu tala I vai furua e le a wauli nei. Pe ona fonge na tule le sunga ia se uli umlau leifi. Ala fa pele ona toe mawhai ona e fa fonga iai e le tula e lua e le a wauli nei. Nisi leo tātou whaasisilanga leo tonu mai le official le radio Samoa mo lo si le fia. Ia wala vai fuafuanga foi. E le ngata o le nei sunga fua e bo le nei foi vi aso nuu ma fio anga whape foi ia ma o tātou I tū ma loe peo le tonu mai. O le whaalinga mai le Team No Excuse Zumba. Talo for Samoa, ma le tua le tātou Zumba a le Team No Excuse. I le anso tofi e peo na masaniai I le OMAC I Otara po le Otara Music Art Center. I le taulanga whaatau I Otara I le afo le ono I le fiafi. E le isa te tongi o le nei Zumba se su mai tātou fia ma wha malo si tino whaatasi a wā le tātou soifua malo loina e maua le tātou Team No Excuse I le tuatusi le dao le ono pa se lau Aleanda Crescent I ina I Otara. Ja, aso tofi nei e peone e whaafunga atu iai o le whaamalustino na a le Team No Excuse Zumba.
O le whaalinga mai le vao filifili ma le tusi o le vao filifili ma le tusi o le songa. A wale ngalo sau lo minga o le tusi o le songa, whaatasi ei ma le lo minga o le vao filifili. E maua ia whaalupenga o Samoa i sisifo tutuila mamadua o nisi o tala tuku o Samoa. O ala ngā upu o le matafa ioi le matai le whainga o wha le vlawe e pei o wha i puiponga ma liu o le osiu singa o ainga o le fisilifa inga o paolo o si i wha aloalo wha alangingo e ka le sia ma le tele o le ngangana o wha alolonga e fitu se fulu tala le tau na o le ofisa o le Radio Samoa e le tolo pa tolo o na Hobble Avenue Marakau e maua tuai Saulominga mo nisi wha amatalanga ele leilo vala o mai le tatu numero masani o le lua o no lua tasi lima i vatolu lua o no lua tasi lima i vatolu ya fefo nei le o ele save o lunga o penga te whailangi nga isa o lava le tatu penga te whailangi o le shop radiosamoa.co.nz shopradiosamo.co.nz o na whai mai ai lava lea o lau oka e a awasa utusi whai tau. O le isia tātou whaalinga tama whanau a le whiaanga o si umu. Ua malama nei I ulungalu mauwitia I le vaai le malu o tampu itea o ta onto fo I le antata nai le tula whasa. Whaatulima iau pa ia Samoa iau te ronei. Tainane pa ia wha le tua I so se whanta tulau wia tulau lava. Whapito au ngawa se wala au whaalalo mo le reitu malo si umu mai mani noa se ia o antu I sa anga o nai o tātou paolo fo I mangafa tātou te manuai e a fifio mai I le lawa o tu tu la pai olo I le astona I nei a so lusfulu valo se tema I le tu lai wha I le fiafi I le tu antusi o le se fulu lima Emery Avenue I Mangele pe o na tasi I le tau wha ma le wha utanga se I toi sila ma wha mautu tāpenanga uma molo tātou wha moe I le masina fau o loo totoe pele isi vai aso mo I tātou to ese anu upo topoto e telepopo e valu tulau ya o le tau masua fo I le nā o le tānoa. Modisi wha mtalanga wha apsota I le numera o le olu o fitu lua ono iwa fitu wha lua ono olu o fitu lua ono iwa fitu wha lua ono wha utai o loo sainia e to whai ono tu puola lafi tu la asuao sio wha longo o tai levi tusa lua toloa tavi tasua ma tuu tala e pa tula po wolo mole tu ma lo. O le isi wha siusilanga mo alo matama whanau a lea fio anga o maanyangi. E wha siusilanga tumalanga nga wha alo I alo matama whanau uma a lea fio anga o maanyangi. O lo o ananama papa au I ni usila nei. O le a wha atino la tātou mafutanga. I lea so lua se fulu malevalu o September o le a so toa na I lea. I leitu lai lua I lea wauli. O le manatu o le a o tātou a waifa tasi lea so. Nau ta inga lava ina ia maa popo a tātou fuafuanga mo le fio mai o le tama ale malo o se tama whanau o le tātou nuu le fionga ia lau timu ia a foa wele se va ai e whaia la tātou maafutanga I le tuantusi o le valu aua streeti o Tahuhu le o Tahuhu Rugby Club Hall o le asaunia fo I le tamuaftanga mo lea wha moe tāua mo nisi wha matalanga wha apsota yane ia tātou numera nei o le olua tasi lua o nono tolu lua o olua tasi lua o nono tolu lua o ia po le olua tasi lua valufitu o lua tasi lua valufitu o lua male wha alo tele wha fitai
Ma le tātou whaalinga muli leo tonu mai le ofisa nei le ni vaenga o le aso. Whaasisilanga mo tama whanau le fioanga o asau. Tulauna sa moala u whaafonganga ai I le ava ma le whaaloalo. Mātou te tatalo anto ai le paia ma le mamalu o tama whanau uma. A lo tātou nuu o asau o lo a fifio ma papa au I New Zealand. Pa ia lavalea a wale a fio a inga ma le mamalu ia sa la whai e whapea. O le awhia le tātou mafutanga, I le astona ina ia so luse fuluvalu o Setema, I le mautau tufunga Solomona tutau, I le tuantusi o le tolulua Rapson Road, I Otara, I le itulai tasi le awoli. Wha moe a wale wha maupopoina o tama whanau, ai maise le antinae o la tātou mafutanga I le lumanai. O le atala noina I fo inisio mata upu ua uma ona tāpena. Momoli antu iai lau tau soifua I le aso o tau poina I le alofa malanga le lei o le tua. Mo nisi whaamtalanga whaafsotai tufunga Solomona I le olu atasi o valufa lima iwa valu. Olu atasi o valufa lima iwa valu po o tu fono a manu I le olu alua tasi ono iwa lua tasi valulua. Olu alua tasi ono iwa lua tasi valulua whaafetai. O nisi nao wha silsilanga lewa tonu mai le ofisa o le radio Samoa le nei fo I vaenga o le auli o te whaafetai atu. Nisi fo I o antato wha silsilanga lewa tonu mai le ofisa o le radio Samoa lewa wha ngai na mai tanto wha ilo fo I o le koma o le wha mamafa ia anto ai malapiliota. Whaingo fia le tanto ngā luenga whai whaatasi. Ia pe a tātou ngā lulu e whaatasi. O te toe tālu sanga antuai. Ia wheo neta pena mai an tātou whaasilsilanga. E pei o na māsini iai. Ia o lauma tāwha ioi o le tū iai tutonu. O tātou koma. Ia mā tātou whaamamafa. Ai o le antoi maua ia an tātou whaasilsilanga. I le a waulia tai au. O le watu e whaamiruta o na tāle o leitu la e lua, tāle lua, tala I vai whanua. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Mate, uma wafeila
so mai lunga unga unga sulungi ai umalela uelele malesa miula tamama teine ya pepe se masisiva ai ulila na fioma le tau paulela lele yo Samoa wa matala sile mai mua e ua matale lale masina ua so mai lunga unga unga sulungi ai umalela uelele malesa miula tamama teine ya pepe se masisiva ai ulila na fioma le tau paulela lele yo Samoa wa matala sile mai mua Malo from the morning saya fatalo fat foi ile hamatango le vai ato tapo ingole tunu telefomo le tula le aso teletumua ke ena le malo tu ingo tu pesa tungina fadi le lilo mo fa sa to ino merchants atungalu tanga de sa ta fi fa malo si fo brenga fa fital malo fike winga fa mangalongo spike sa longa tret facility na ilo tali mo le all blacks le sa mai ile pu le place so cup Mas ngoma ia falo telino ni tala. O tu peritongi fadi lino po bribe sa tongi ina i foi ai. O na fa sa loto e pa ila te ave vale le ni sila Philip Mertens. Ta ta fia fa malo sia te fita fa tu SL Western Papua National Liberation Army mor sfruiva masina e per fadi ai fita. Mertens ave fa malo sia te fita fa tu SA te pori luaf mare tolu ina o tula o ele na vale le tiki la passe se vai nga tuma tu ele tulangi mau nga Papua i Indonesia. O lo ia se tulanga le lelo na malo lo ina tolu mai na tu mafuta mo lo ai nga Jakarta ina o fasta o loto ile astonai. O le suiso o por fita le Western Papua National Liberation Army ia sebi Sembom dai falia sale eso ato fa no noanga ile ave fa malo si o Mertens ma ia tawa sale le lava le tau singo Mertens e fita ta fa o ngai le grupo ia Mertens e pala kele ai e la to finonga mo la to tu moti ma te video sa fa ma tu ina ta fia o ia ofu ina mi tia fo tu si ai fa o punga fa sa loto pa po sifo a si a mi e fita fa au penina e ese time sai a un ani se te video sa po ina fa pea o lo fa kolupu Indonesia ia pomu le no fanga se tulanga ele mo mia te matau te tele la matia o ia mai stanga uma fa ali sempom o le tai kai kolupu sa ave fa malo si ia emergency iguanos kokoia sa tongina fa ali lo lino ese vai nga tupe ese tanga te fai por ki falo tu fale ile tu malo ne tuka ma ia tuli ma tu ai lo emergency pulengo Indonesia esa te ena malo ni sila ia nei to inga mai sempom a fari ai min star vai fafo va vasta mane o Peter si lo minga le ni sil Herod ile tu tungi ele malo ile nei vai nga tupe ta paina moto ngiola e po ransom ya poni mai nga tupe tongi fari lilo ai ora tinaso se o por vai nga le Western Papua Action out Roa Catherine de la Hanti dai falia o se mapsanga tere mai ngo Mertens ina upasa lo toina ai le tula mai le Preston Fo Indonesia o Presidente Prabowo Subianto o le afatau toina la solus fulo le masina fo o ke topa o te la hanti le tama tai pai pule mo le green kai falia o feutana inga talua nei sa le tulanga le lei ai o se map sanga tele ina o ausia se fa fo file mo el noa mo se to to sa ma ia wai o se me ta o tanga te Indonesia o le manao le o le fo i o fa fita hauling ai le fatau toina le Presidente Fo e pena taua ile e o sona winga e matua ile anga lava ile taimi a ove ma fita ai le avea ma Presidente o falia na malo wala to fa ia ngai nga fa na te fa tapula ai fa to wino fa wasula ai te mimitina po nitrous oxide le o fa tupula ia nei fa ngai na modify yanga po le recreational use o le nitrous oxide oni fa wasu o lo ai fo o le nangs ai po le tesifa o so ata laughing gas e fa ngai na tong tinga fa po mai mga sesenga e fa ia o lo po ngifo ai petai a fa ia le saolo na fa ngai e fa no i wa nei se a nga umio lo malo lo ina ostanga ta ia
O whaaria nei ni minister so I fo marolo ina Shane Retty. Whaasori tula pono nei, o na whatawina mo whaongaina le mo ni whiakianga. Ma ua mawhainea leo na whatau ai morianga I whaoloa e o vape stores, e maua whatawina nei pe paso o ni whanguasu mo ni whiakianga. Whaaria Retty o le nitrous oxide, e ai ni tūlele e mawhai o na whaongaina, ai wala tau loina po. O whatau ploia le whaongaina o ni vaila au mo ni whiakianga. E o atula vai afa miliona tālasi tau tupe a po le lutau sanga le whalipipui, e whaamaonia se pe a whai e whaamaonia se morianga I le whaatuina ai po sa plia leo nei a whangu I po nangs o kesi falso ata. O se tamai au kilani o whaaria lo ngā lefi fia tele maita ina wore mwhai na malanga lona afa fine pepe. I te whainga malanga whaavao malo ina wanofos kala te whainga lo ngō pepe malanga. Ma tu oilo na ingoa I pepe malanga o le tamai titi I le valele. O kaken tip sing tosu testau sanga. Tai tau fiele vanoa le valele molo na fafine tolu masina. E toa latu le office o pepe malanga ale man travel. E malanga whaka se malontina I tulu papu. E sa whate ia stingi no tonu in malai valele mai loai. O se tangata whaingarua ngā le office o malanga. Sa I tu sielo na ingoa o se tangata matua na te momoni ina le tamaiti ki pepe. Ina wea tapa ina le pepe ai unwhale le valele po le boarding pass. Ai wala wina le tangata le whaingarua ngā kampuri valele le ingoa le tangata office o le office o malanga. A whai ai o se tangata whaingarua ngā le office sa tongi le pepe malanga o lo na whakini. E sa rongo ina iai. O le ingoa ina o tangata matua o le a malanga pata si mani tamai teki. O whaari ai e sing sa matua I lefi fia tele toi whaari. Ma toi solo I ai lo le whainga malanga alo na whinen. Sa whaatino le office malanga. I le mahango tala le staff I le latu tali alo I lungo le penga le Google review. Whaari ai le office o pepa malanga. O le whaunga ino le ingos tanga te matua. O se whaatino nga maasani lea I se office malanga pe a whai lea. O ava nos tanga te matua mas tamai te ese officer. I ta awhia ma te tongi nai. Malia fo. O le ulai pāle mia Indo-Fijian ni fiti le tata o fia whamaro sia George Tate I le fōpalenga whawhita le loa te oi whalia. O le o whaasalo to ina nei ele tangata whatu esi. Ai ele se whaamasinonga tonu o maua mo tangata sa fia I le whatu puvesi o spate e ono fita sanga mari te tai o fita whatu esi le kapteni mo mua fita a fiti le Shane Stevens e a fiele to fito pango tasa avi ele pa mangalo ngalo ia. A President Ratu William Katoni Vele, ile vai a taluai. Ele mai ai o foto anga komissio le alofa muti vale po le Mercy Commission. O se fo valenga sa fa Marcia, ile fa ai longa lanu estate, ma ta fia fa Marcia Mahendra Chaudhry. Malana fainga malo ave mapalmia, o le libas fuono aso. O Chaudhry sa fa alia sa ta fia o yer fa si mai pana. Mamata pongi ai na tu ile tengo feve inga le sa ia longo ile le toni sila pastiko watu nga tele ile fa mangalonga mai ta wai o le o fasa lo to next page ai o ambe o fia I tangata sa fia ile fo valenga pe na fa tali mo le luas fu fa sanga mo se fa ma sino nga tonu mo ile ato I ta longo se ma panga tele lo black sino to no for le slow company sino mo le sanga wallabies ele toi manu lava ele pula ulo ele va tunu ele tonu mai le lua me le lua ele sa manu o black to su tasilu sul vallu ele sto na isini ai ai ni pesido tele a pesido la sidi ai fa ya o ngalo black Scott Robinson malana au pe a se a fa wo pa la lu le la tu ta alo le toi kwata mu la tu ta lo misi o le fa wo le ta alo pule o pepa sa sa fa sta lai Anton Leonard Brown mo le winga Caleb Clark Ele tono le 5 minuti ai tau lata vai ngol ta longa. A to turi ai mai ta aro le wala bis ma to titi lava fa ke ai ni kela. Ana to ai se 5 minuti de to ele lo por tu langa na ai mai sai pe a tino ai le mo le lusu ta sola tu ai to su 5 minuti ta longa. Sa fa ai Robinson o se me ma to ai le fi tele ai na wa fa sino ia Leonard Brown ma lo fa fo mo 5 minuti. Ele ora su 5 minuti ta longa. 5 minuti mulmulianes Mulmulia toi McClock. Ai sa toi tu fa ta sia ta lo le wallabies ma toloi ai sa si ai peuli. Ai toi ta sil mi to le ta longa. O le ta longa no lua fa ile sto na nei Wellington e o toi no fa na vlipo. Ia New Zealand. Just. Ai ora ora kapia Argentina scalato fa ese mesale fa no fa o Blacks or fa to ilalo le Springboks Africa sta te lua fluiva lu fulalu.
O le numero se fulu o le Pumas Thomas Albonos. Sa oval sala sa yakikina le 30 minuto talonga. Ma fa wa wailo la to fa mo ngale manu malo de champino ta msanga le rugby championship. Ai la no champino ro lanya Afrika. Sa tele manu malo il talonga il salmul muri epitat. Sa misri kikya le numero se fulu Manny Libok. Il matau tio de Villa, San Diego del Estero. E fasco al Pumas il tolo Springboks mas ten mo mona. Wa fire ina Afrika sa te ile to sangane. O Springboks lo tulanga mo mona ta msanga le rugby championship. Le fulu Tongi. Pito tuai Argentina tulanga lu sufa. Le All Blacks tulanga tolo sutas tonging. Tulanga fai Australia ile 5 tongi. O le fai ina Afrika sa tolo na winga o Lucia ile la tulanga mo mo ilulangi. Il Cabernet, ya Ayalani. I will manu malo nele flying pigeons, il champino lei por Pacifica, e por Pacific Nations Cup. Is a manu malo ayai, fasul tazis do fitu ya panil suanga champini Osaka. If I un vaso, o winga fiti a wate karabuavevu, ma pone pati elongane masi, sa tofu mascota ilua, a fa peona to talamau e fiti, le fa fito no manu malo il champini. I sa mo atu ile la malaya, o le tamata alo ile nei tua melani na nai. Suya totono mo yakolosia le ni score ai 2 minuto do talonga ma tuina toia mano le man sa mo sul val tutong il aeco America il talonga il le tolu mo le fa o le tamarsanga sa mo toi fata ma le to Britannia Italian Dubois il hisi Britannia fa lo man malo champino lo lang il pang ma fa Anthony Joshua tu yotel tamarsanga il limma mo toi ma wa champino lo lang il IBF il va avere una fi. Ta mo tu wina tu bra ya Joshua il lalo capo rengi. Il cam sang mo ma inyo il tau. Fa to wina il lo fori open. Abita. Il cam sang lima sa fa mo lo tu bra. Fari tu bra ina ua mai ale so o lo temi le nei wa yai. Mai le to ta fira na fusu se ya usia lo na le a totoa. O lupe sori ai la auri Joseph Parker sa mo ni sila sa o pia ile iva spuro no pe o tanga te sa ya malai. Ale Wembley Stadium in tonna mo le mato materino le fuswanga kai fari ai le televisione usila o fia se tau ia di boa kala na na yasto ia ile lopo malanga le tu toma so ifuia Fatalo fato lau tala nei le tau mo le so ma le aso atai ao. Wingo le tau mo le so, e matele ina le lei wingo le tau se vanga na ai na iau e ufitia le langi. E angi marosi mai savili mai le tu sifo fa solo ina angi maalie anga i atu i le awa uli. O le vevela fa mauina mo le so sfurfitu tikeri ma le malu lua sfulu lua tikeri. E ngoto i fole lai le sfulu iwa minute te ai le tu lai ono i le afiafia na nei. Mole aso atai au e mateli na lelei le tau se vanga na ai na itimo to ulu i le awa uli. E angi malosi mai matangi mai le tu sifo fa solo ina angi maalie mai savili mai le tu sauteanga i atu i le po atai au. O le vevela fa mauina mole aso atai au sfulvaru tikeri malona malu lua sfutasi tikeri. O le angoto i fole lai le lua sfulu minute te ai le tu lai ono i le afiafi. O la utala na le tau mole so mole aso atai au. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. O le rawa whaafonga le tino uswapoponga o tātou tala i vai whanua o le rivaenga o le woli mais mai a se uli umlau leifi mo se sio na whaapoponga i le woli a tai au. E vol tuminei o le ua saud mai le sunga ia Jerry Coon o le Enterprise Motor Group i Marukau. E ua foi ia se tātou li poti. Pa tala vantu le amatanga o le riva ia se Jerry malo le ngā lue malo le whaio le whaiva. Ia, patalo fatu foi la sunga nei i tula le aso o silman. Alo la vale tau atai mal ngā lue nei aso. Fapefona ala fatul malu mo pa ia se tato no o fa o man nei tula. Ya, sa o fo no so no ngau le wa mata ia ngau ngau le vai so ya. Ya, yoi. Man ia le sulo la ya man to wa Jerry ta ilo ye inai au ta fanio o lo mo ta pe. Ia le
le foi lo le sulu vale la ia matou le tulanga le ole na ta vidi ka fa fe lo val ma fan ma fan to no official au ia ma lo ale on sa ilo no winga alu la titi fa fo o tu mi went ma lili el sa video tu sa la pela esa le la sono ia le ma lo le on sa ma lo le fa ma lo ia o tanto ye fo i nai to ya so le ma sino se tema pe ona sa tu sa mi anto to lunga i le so fu le na ve sfu pe tanto o le lo fo le tu ia ma lo le on sa ma lo le tawan tai ia o le ni va ngole o li telo ia anto no na sa pisi lo tai au je claro ia ole o tulanga fo ole o mai na fo ole wiki ini fo sa pa pe fo ta to alo ki le vai aso o mat nei pisi lam fo ia ma to le so na imana sa io no le wa le mai ta po le tulanga ia se moni ila so no ole fo la fa pe na bili mai nei ole ia nei tanga ole fa to pa o mai na fo ile ia so pa ino la to la tota vale foi le o mana na saunia ma tulanga ale o mai va tu termine o va pena fa o pere ma to promotion foi le ma to factore fa termine le ma to cash bonus le a termine o le a fini ma se la e ma wa fa ta lo sa te man o le a tu no le tele o mal ta so no le o a firma ma fa ta vale o tulanga na ia o le o fa manu ina ia fa uma nei la fa no le o ma nei po fa un albayaso po la tulanga ia mo la to ko ia o bana o faile fa ta vale ma mo fa manu ia ia to ia albayaso nei na mo ko la ele o le fa manu ia tulanga fa pena lo che ta vale lo ien termine lo fa pe con una special la total fa wina ko ila lo la to tau pe mai tau masani na yai o lo mau ta to commercial band o lo que vai a termine no tele ta commercial band o le ien le mo da to businessimo ma tratta poi lo fa mai na o la to business o lo mau ta to band so ina amata mai la tau le lo su pa pe na no ia mo ta vale to inga ia o le leader model slava ko ile le salo le lua fe sun valo na ilunga lua fe lo sun valo io la to tausa le ngata ile o ta to SUV so lo tele ta to SUV so lo ia ma mai la to tau sumi ma fe na ilunga ia tau o ta to SUV ia pa pe o ta to piki apu po utilities so lo tele ma no ta to piki apu lo pa pe na ma o termine ia ono ta vale ko ile o a fia tele ia le malo ta tunu ta wina ia ta vale fa pene utilities le o mo le tulanga o tato trade-ins o le tulanga o trade-ins period termine ia in trade lo sa ko le pa peo o umana te tongi po pe o tai uma ko na tongi ia o ye ni tulanga ko le o tau fa le tonu o ye ni me o tau tele fo tu pe o la fa toi fa mai le tulanga le o le toi fa fo wino ni me o mo le tulanga la e ti na on the trade lo sa wai na ia mo wai so la ta le fo ia na fa nga ko ile le mato promotion le fa nei tongi e se tu pe lo fa pe ona le umana ona tongi termine o tulanga o tato finance ko le fa tu pe no lo sa ia o le fa ngo fi ia mato tulanga le pe pe o mo uma ia me fo le ia se o manu lo mana mi el finance tu nga pe na pe lo le sine ta vale ia o lo la bank statements ma tu nga pe na ia se o manu na ko e si ke fi tu nga me pe na ia mo finance ma ia la to conditions e po criteria so le al finance tu nga pe na ia ele nga ina fo na ko si fi malo le tu nga ia pe to fa le tonu lo swafa ia atono na fai am tualeanga lo swafa ia atono fa fai ta tulanga pena ole fai ngo fiela tulanga mo wale le tali vave ma tulanga pero lo fai lo application for lo sanga ko ile lungole online ma fai no na vili to tanga ta o el tenya e alo lungole ole online lo application ia e vili atulo mal tanga ma fa o mai le fai ngo lo sanga ia po lo suma ko i le mato le ia le mato to susi na lo fitu great south road in Manipau in faina suma ia
ona whai ila ele o lau tau sanga i nei, 5 ono fitu Great South Road i Manukau City, e mwhaina mo mei mātou, le mātou te poli mātani o i valua fitu ono o i valua fitu ono o e mo e mātou malisunga ia tau o papo, ia malisunga ia whirelei au kuso whirelei o no mātou hatani, atasi e temi nei. Ia, a pefo i eise si tūranga i vini mai, e su mai fōr, ia mo nisi whakitaran. Ai whakitai mo le mātou o no nei tula, so mano, ia fōle sua i whi amanga luenga o toi lau sunga, a pefo le o fisu whatalang, ia, so i fōia mai manuia. Manuia tele ngā luenga o whianga e o le sunga ia Jerry Cornwa, vela wo ia ma thunga tau muli o le tautomala o nangana le Enterprise Motor Group i Manukau, 5 Great South Road i nā i Manukau, so le isau ta vale, e mola di fo ia sunga fua. Spuluiva mana fa meruto o te ai nei ia le lua tono nau sauni antu mantua ma le whana wa onga fo i piki le whana wa onga i se taimi e le o toi mamau mai ala whantunga mai tama o le whaiwhai aso ia o le wafo toi langi mai le sunga ia win o na o whailo antu le isi an tātou whantan loanga i le tale ni o le musika i se taimi e le o toi mamau Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo
whatunga ia tama o le whai aso I peona toi langina le sunga ia waino le rivaenga o le aoli. Ina ulu sfulu male whame ruta wata e nile I tu lai lua. Tui le wata wasau le antu man. Tua maa wata le piki mai le whana wa onga. La stona ina se ma vantu nile na wha ton wina ia le tauwanga pese. Ua whaingoina o le musika moana choir competition. Ia e pinglauna iaini au whi pese seiva o le ana lautongia. Mo le fo I tauwanga. O le fo pese la le ana champing. O le amua le tātou o whanoi se teimi o le au le rei. Ia tātou te tala doa tu fo iai. Ia wa fo I le la tau mo whainga. Ia o me ia o pese te to tas. E whaingo whina o ia. Anto lua fo I tau whiolono. To ia o whiolono la I titi. Ia anto wha. Ia mo ia ele tinga ina tele. Tātou tola noa loi to inga au whai pese fo I tais fulmon tupu luas ful. O ni usila nei. Ia tofu ala tangata ia ma le teimi e pisi ai. Ele pio tātou I Samoa. Tau le teimi o ngā pesi. Ia o le tā o le ono I le fiafi. Ia po le fitu I le fiafi. Ia po le tu ua o sauninga I le awoli. Ia o le teimi na whai inisi o tātou o ngā pesi. Ia o le antunu o le te au mawai. Ia whambea fo inisi o antunu o le lola. Ele ai e pule ale wanti ia tātou. Ele a wanoala. Ia o sari ali I se mea wefa wa ele a waia I le o ngā pesi. Ona e wantu ai lola ia le amatua e pese le okere. Ale mo kwa si ale ngokara ki pese. Ole o vai pese na. Ya ole na champini le nei tau sanga. Ole va pele o mo wai le tanto fa talanga I se taimi ele o toi mamau lo no winga. O venga ki anga ile ngi vai ngole o. Ya no ma vela o Facebook I lo ngolo telefone. Ya po la YouTube. Ya po la Bluetooth foi le fa o la mo tono lo mo te po lo lao. Po le tau fale fai ngā we. Ma kua wha pa tu pum wha pa o ile radio shine mo I ringi au. Le masina e baba ai ai lunga ma
O e sila fia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. O le R-Dash Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo malanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Stop! Kaufi, tu o mo fe au masani o las farele la su los fulfito se tema. Ta pena leo la e mahan, ma tamaiti, aya nga iatu ile dine and dance ale tuisa mau Manhattan. Te tala fai tutoa ile afol lima, serve me ai taumafa ile afol ono ona e koutu lumai lea. Fafia ile po atoa le tuisa mau band a o tali sua. Tuantusi 941A Dominion Road, Mount Rushmore. Limas fultalari ufale te tala le ba ile po atoa. Vili mai lesmo se booking e mauti noai sau laulau ile olo atasi o ivatasi o fitu o varvalu. Le tuisa mau Manhattan Dine and Dance. Siva mai! Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pere tātu whapitoa na o le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe a e whaonga ina le Pacific Easy mobile app. Olo avano fo ile direct transfer te posi sa o ailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai inga whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaonga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo avano fo i o tātu ofisa I o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātu la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Manatu le mafutanga o manatu maita o tu mawita ilo fatu te tala no ai Mamo sao se haso Tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua lo pele o tele tu Mana tuai
tua hulu fiai Lengao sa wale mafaina tini lufia vai Afai wa e fuli tua mai Le fia wa ina vai vai Usue e fuli mai lo tua la pele o tele tu na oe Tau sao songi o la fusi ia mana tuai Usue e fuli mai lo tua le paloma tale lava Afai olea la upele la malena Afai olea la upele la malena Ia le siwhanga malina o le sunga ia Josh ta tofi le ringvaingo la wuli bale pese wa whaingoina le tu una oe a o whaasa moina le pese le da le tu ua oe Ina wutu lusful tolo miru ton talo le tu lai tolo i le tutua le radio Samoa tasi lima iwa tolo a mo i le nifo i vaenga o le aso e peo nau ta ustimi o solo e fia langa i le nifo i vaenga o le aso o lea ua maua le tanto filo inga masui o le ufai pese o le na sia mupini i le tauvanga pese a ufai pese ua whaingoina o le musika moana choir competition lua whelua wha e peo na whatau taia lea i nā i le Dewdrop Event Centre i Manu Kaunei le na whatau ina le stona ina sei mawhai tunei o le ufai pese lea ua manu malo i le nei tausanga o le ufai pese le e whakasa au Kilani Youth Choir whiwhila le nganga i le rivaengo le awoti ia e whaatalo whaatuai e le tamaitai ia Sina Gloria a Sam e wa before ia le sunga ia Kari Spirulini e Neliko antoai ma le sunga ia Mila faa pae faa mausili o le ua whaatasi mai le tātou polo kalami ia whaatalo whaatuali i le au whipese champini o le nei tausanga le e whakasa au Kilani Youth Choir malo le sa ili malo ia whaatau fo i le mafuta mui le ringaengo le awot malo le soifua Alo soifua Ea lele ia tātou tala mea whaasolo te loa e ai misi ana wari i au ke wa iaku o la makua pisi ana ka whau i le aonga le nei fo i vaenga o le asu ea lelei e ma fai ona tau sauno mai ia tau mai lava le tangata ia lo na nuu malo na fio anga ia e maise lava ia le e whakasa po le pitonu ia o le nanga ia tuai o wai pe ona mai tau atu e lesta mai au fai pese le tau au fai pese tato amata mai le tuai ta ia sina wa malmo ia whaatalo whaatu i la sunga le whongal pol kalame ia whaapele le la tele tatatuno o mai mua mai i le nei whaasalo launga o lo ingoa o Sina Gloria Ayuli a Sam o te sau mai lele mwhangalii o lo au loto nei le e whakasa Blockhouse Bay. Ma lo fa ia sina ia se sa no ia li karisma mamila Talo palabale tau sunga Se manu nei foi awauli ma se foi whawhonganga Samoa ia lo ingo Karis Berlini e Neliko sa mai le awhioanga whangali ma waipua i savai ia te lotu le whakasai Mount Roscoe Ia, paftaia mula noa ro sumale. Pai le tio, ia, o lo ingo mila whapai whamosili, ia, o le unu samaiai o le malosi malie, ia, i masi fo sa fungi sa wa. Sa singa, ia,
o le ekalesia o te aloi ai mai foi te lotu ai o le ekalesia PIC Newtone. Tau mai tau antu fo i le na o ia i le mele tungu mo ia le au papa e fo ia pona au papa langi le tau te anga i mai ia li tau. Se lava pitonu. Ia, le leit ma lo fa tai sina. Na foi ngo fie na tu fantasi le tau au fai pesele nei wae le mi tau atu. Fai si ese o pitonu. Ma me e haka sa ese ye pe ona wai. Tono la fai pesele nei. Sa first time at facility se umanu e le fai ngo fie e mo mona fia fai lo atu e le mato tai na amata mea i le nei fa moe moe. Ia e mai le ekalesia Mount Roscoe sa whamaite la tō fo ina e le nganga le e wha tuina le nei au whai pese. Le whai ngofia wai a titilo i le majority o le au whai pese mai le matanga luenga au kilani. That's about 20 plus churches e ono mai e tangata. A tono la in terms of distance ma le geographic location ia e whai as whaingata e whai ngā luenga nisi whai a onga. Ia tu watuar fai talio tangata e fia wai ma fia fatasi le fa moe moe. Lele. O fela le na fa mo tu wai ma amatai le tapena ngol tanto o fipis. Ya faftela mo fafsili se manu ia le afai pese. O le idea na mataina ele sungal matu director sunga ya ne mia a waki suniola. Na amatai na atu e na ole au fai pese junior youth le mato au lotu e whakasa Mount Roscoe. Ai o mane te tala le awanoa na ia au mai e tonu along whanau. Ia le ngata i along whanau. Me swera au matitu e fia me leo le pese. Ta musika. Ia le alana te tala i le awanoa. Ia la le ngata le e whakasa, sui le e whakasa. Lo la vivea i fo ma sui o le metutisi. PIC, marau katoliko. E lawa, te tala ia le awanoa mo i lato. O fia mera o pese man musika. Ui o lono winga lai le, e le tasi le ka le sia le i tono le tato o fai pese au. Le lava. Te le lava ia pala putuputunga ese. Le o mai e ia. I lato tono le au fai pese le. Mi ele lo fumulenga leo le tua. E fai awanoa matungo fia. Lele, ma lo fa tai. O ani tau sanga o tanto o fai pese wale pe ona tau sau no ina le iau. Ia e se uma tau sanga o tanto. O ile tanga tala titi ai fi tau sanga o tanto matua ile o fai pese. Ia te masalo le wi el matu au fai pese a matu mai la fulu fa tau sanga. Fulu tau sanga e tau la vai lunga le. Au matua lo filongia e foi sunga i whawhengainga, te maa pensioni malolo, ai mes foi tia konu to ina, matu ulenga. Lele, o lena sau noa le sunga i a karisa, o lena amata mai foi le na o le whakasa, lena wha ma i te mea i le tulanga le, o lena mafuanga na le into tala antu i tua i le tapereina o le tanto o whaipisi. Ia o le manatu, o le sunga le taita ia le mia. Sa mata le matu whamoe pera to sfulu tangata. Sa mata na tama whaileo se awala o le ase awala mwhaina to sinai ni sfoio tau a inga wo mai masan. Na ia to sina mai latu lotu nei whamoe. Ia mele na te tala i lole awa noa o mai loa ia wo mai masani e mesi foi tau a inga tonu on matu au fai pese. Ia lea lawa pe tu sama le ono sfulu, ili fitu sfulu na ia wha no whai o la tonu neo fai pese. Tole. Ono se fulu o ka e sol. O lea se umina tau mawhai e tu wha tasi ia le tanto au fai pese a sina. Ele silia ma le lua ma sina ele i lewa fo iona mato ma futa pe o le
A o toi mana tupe o le amatanga o Augusto na ia ula vai ana fatu au join i le amatanga o Augusto ia fua ia ipe wa. Na se ono le fitu vai aso le na tu whaatastele ia wha moe moe. O lo te mai tau atu foi lele pi anta le tangata leo mila. O fea le leo e piko siringa ko kele kongor kako o foi pesele. Yeah, ilo ava ai. When we're doing practices, sopranos and altos, o ke le akuale I imale o loko. Yeah, o luma. Tena ia au lai ki foi. Paenga. O lo no winga la o le kongo le leo le ngalua pesele ka risma mamila. Ia sala ia te me mana o mia so soani le atu. Usula ia le atu ai o foi te me mana o mia so soani malu ia. O longo winga o lua fai ala kala foi le. A kau fa le kongo mai lo le ako fa mai o ma ua le malu. A kau fa le kongo fo malu fa mai o ma ua le ako e sa orisin. Sa ole le. No sa mama. Se man. I lau au ai ai sina I tonu le nei au fai pese. E tofi en to mai tai e tonu le tanto au fai pese. To tele atu mai tai tonu au fai pese pe ama se fitus fulpasene ia lea fai o tamai tai au fai pese ono sulu fitus fulu ai tanga I fo ile na mato fa fifianga ile aso to na ile na sei ma vai atu nei ia e lo atu ai to tele ia tamai tai no lo Isu pali. Itu sama fast food sama tai. Fast food. Ai luas fulu tanto tam. Sumo tu puia. Itu pali. Soli. La se tu, la se la gona o le tu power I di wa overtake tamai tai I tanto. Ya langa tele o temi I ma losi tele si fofongo ali. Ya ma na ile le pale ni le. Ia mana ia le sound o le pese. Ia sina se I sound o ia o lau tawa ia to le tau toso a kule I kua pola I kia wari ia ka koa fai pese. Ia, o numera na maua le nātei, mina tam whai fo ia e wa ai mai nisi sui o le ato male o to a te wa ai atu le tūpale o ali o na ua o tau whai ma me le isi tūpale se o man. O ia, o I ka fefe. Sorry. Ia o le po ngana le o ka kouari ka risa rima mila. Ia whai o le kūranga le. E vai lua le, longo winga. O lua le vai le kauanga ua me o ka kouso i. Yo le ali le ala ua. Pa kwa ingu me lo kingi. Lele, o lea se sao o nai o tau mātua. Na tū lei au tau e nei au tau mātua tau te o I tono lau whai pese po o tau a ia loto whaitalia. Sina ia whaftaila mo whafsilse manu. Ia tau lava ia. Wa lo whain tau sanga o ngalue whain nengal wenga. Ia ile tala whapalangi. What's your why? Ia ti masalole o le wai te lele matu. O tam whaia matu. Ia maose mea sini. A mesi fuatali ni wafo ina mai. Ni tato matai siri lanki. Mila sao no ia ele sao no ia le tamu ita ia sin. Ia. O le a se ta uor ngā luenga na i o mātua. Na tu le o mātua i le au whai pese pe ngai alua o i e lo tofia pese. Ia, o mātua lawa ia sa langolango ina le. Nei wha moi ia au le. Mara watu al sunga ia whai au ngai amsteneliko ia. Lena matu watu mana i o wo ia. O tene mai me kisi ai mas fo ia. Sui o whai au nga olo whai au ngei korisi ia. O na nganga ia o mātua ia. Alu pe whaile kālengi o fo ai mele kua. Malo. Ia, whau taisina molo whianga. Yeah, it's dono tusa fo ia ma nei o tuangane na sau no atu. Lango sua lava mātua ile wha moe. Tange fo ile loto awa a mātua baba ai muti tilo mātua o whai pesi. So tele fo ia e ina ialo ma whanau. O le tele fo ila lango sua nei a inga ma mātua.
I le vavaia ma vaaita maiti au mai e whamapopole whamoemoe ia au fo ina ia e te lele lang lang so mātua tu lei whaangata le ni na au mai le li. Leli. Na ye se o tau na mafofo ina e ono champini le tau mwhainga le tau sa. Ia ole tala moni la mal whamao ni. Sa le se manatu. Le langona lava sa tamawhai ei. Just the love for the music. And I miss for ia le tatu wanganu. Ia showcase atu le lalulangi. Le tāua tatu mea sina. Ia ole me aunga nā. Mātou whamoe la pai. Winning is a bonus. Leli. E sa ole tau ngā Kari Sasin. Sa ole leia e so nanga Kairis. Before going onto the stage in the competition, e pea o mato man malo, e te lele fe au na mamoli mai tua le nei tau vanga na whaavaina le acknowledge ar toi fo ile sunga le ia fe pulea I halen tupai. I ono le nei whaamoe moe e te lele fe au ta ua na au mai whaatase fo I mato, le ua pea se ainga e tasir mato o fai pesi. Ua maafuta I teimi uma wale fio ni hainga. Ai ono le nei whaamoe moe ua e te le atu ni e o atu mea na maua mai nai lo le malo le na malo I la sona. Leli, malo whaaptai. O le tuwha singa mene o tampo e ngai sesi. E le whingofi. Awai, e se le whakasa, e se le mentisi, e se fo le kantoliko mai sia mau tampo e ngai sesi. Ai tā sia le atua le tātou te tampo ai uma iai. Na whaingo fie whirangalo ese o I lātou e ese le lātou tapo inga mai le whakasa. Ino tu whatsiel tau au whepese. Ia whaftaila mo whafsili. Moni lava saunoanga. Iwi lava ne ese ia whala putuputonga. Ai tasi lava le tātou atua. Sa whaingo fie I le tu whatsinga. O sui ese mai whala putuputonga ese. O lava le sa tamawhai a malosi ai. O le tūwhatasia leo ese misi whonga ese. Ina ia leo ngā tasi, mai ia tutusa ia le sound. Lo tamawhai ia sungai a safu. Tali atu leo whafsili, sia man. Lele, maa lo whaptai. Sina e isau whapopo ai le isau no sungai a mila. Malo, ia, mila, ia se isau no, ia lo ke mai ia ko ngai mo le, mo ngai ia fisa ngō mai lingi au. Ia, o le tali au ia, matumo fia mawhtanga sa awai ai mato hoi pese. You know, we had different denominations from other churches and it was good. Mai ale, ese o leo mai isi au lopu ia, ke lea la hoi pese o le pakasa ia, mai fo isi fonga o nai teine mai niukisi e mas fo ia mai nga sa mai le katoliko ia. So you know, at the end of the day we all sang as one, so yeah. Lele, malo whaptai. Ia o lea la wa tau manu malo ni. La le sila asanga moruka ko au fai pese tu fantasile. E ye ni sa dinga to te tam fai tu te pese po le mea. Ia o le la ku farka ko mang malo nga lu fai le ka ka ia la ko wa inga mal la ko pikung. Whaftaila mo whafsili ia. Sa le manatu e umanuia ia tamwhainga sa tamwhai atu ia. E te masalo, le nanau ta inga ina ia whāwau pēr, ia le mawhitanga, wa fo ia le the love for the music. A me se fo ia vi inga mo le tua, me sili leo na tāu, wha fo I pēr vi inga mo le whaftai le tua. Ai a whape e nisi ro muna mia se au whai pese mo so se whamoe whapitoa ia, longo mai ia le sunga matu taita. Malo whaptai sinda o lau ta mai tau atu. Mantua e le fitu ua le au whai pese le mele wai.
Ia ua mafana fo ile mafutanga ia ona lele ita ua atu e wadi ia mele o ia e mona whiwhai atu ia e le ngata le au whai pese fo ia ua mawhaina combine mai leo le au whai pese. Ai ia au ia masa whaamanianga ua maua a o se au onga fo i mo au ua maua ile mafutanga mato au asafo. O le sunga ia mela papa e whaamausile pe on tato ia le Polkalame e ia 12 i le Avondale College. Ai o ia sa fo min mato pese lona lua. E o fo ma tele tale ni whaamanuia i nai pa pena fo le sunga ia kari se pe ona na ia i foi o musika foi. E le ngatala i lea o isi au asafo pe toa te fulu pe an mato team mai e kale sia ese. E ese fo iale le style ma dynamics e lo e le tangata ma le tangata. Ia, le la wa mafutai fo e tele fo ila wa onga te alu fo i mata i te sosani la ta ia a fai pese. Tala tuna, se man. Malo whautai. Ia, o le mea pito sili na ana tau. O le mafutanga wai o te iloa i le amatanga. Ia e le me fo i le le alua kwarka ka kuku langa ia kurimang. Whakakali le po ia mua, whakalofa. Ia o te iloa o tau i le heima sisi o kong kuku skurimang o len kou whakasi e kong wani karis. O le alawa. Hei, e fōringa mai lewa sunga mamila fo i le ke e whaingo fianga lua whakalo fo i le kūpālea, ai uile. Ia malo le sairi malo whaatai. Ia a tonu ua manino le mātola vai. E le ngatai le au whai pese tōtele. Ia e whapea fo i le ese o tāpua inga e pe o na awai sui tu tonu o le tātou au whai pese. Ia o le nei la vano, o le an lafo tuina. Ia tātou amata mai le tu fine fo i asina. Ia au mai sau whina ngalo, o te iloa ele na o mātua i an tāpua i ala tau alo whaifu, o te ilo, e tofu ala tangata, ia o le a inga o lon tama, o le a inga o lon tina, o ana wō mānau mea mai i lātou, o le wa te ia wa toi fia a inga atua wa le vanga māsai kou lau wha, ia, sau noi? Ia, o lava ia, a vea le ni ava noi, e mo le atoa le whaafitai, ne i whaoa le taimi o tato Polkalame, mo mona whaafitai a pele a lofa le atua, ana le se anolo na whaatasi mai le tau nuk manmanuir whaamoe moe, whaafitai atu i mato tamama o mato tina whaaleanganga, o mato e kalesia, o mato tamato e ina, o whaifi au i matawhai taulanga ese, o mato e kalesia, e le ngata i leo mato a inga nuu ma wo mai na lango sua fo i le whaamoe ese le oti o le loto pe hawa ai atu o play fa se lau le performance e o me le aso o le fiafianga fo i le whaalongo atu i si ufofonga ma le vi inga o le atua. O sa awia tala tunase o manu whaafitai. Malo whaafitai, ia, taulunga mai ala tātou Polkalame Karisma Mila. Yeah, Pafkaya Munavmo, yeah. I think just some big shout outs. Sungar tai ole matawhai pese sunga ya mia mas foilan fartua ya wa ya tapenang o nga mia ya mas foia I puti sa faya su uma ya ile ngal foile sao fai out sungar toina ya pensione ya wa mas foile sungar fai out manasco ya Josefa mas foile sunga Dr. Fiatuna ya ile ngal foila to sao ile nefa mo ya ai mas foia woma mai masani ai mas foia inga ya awala shout out nga muni tai Malo Pa mai at pea so longa sunga mila so se mea lava tatu ti whaia mua lava I le tu wha info I le tu wha fo I pervi inga mar whaftai le matai siri langi ono lona alofa malona nga leiwa I umal manuia fo ni wha moi moni awe I le alanga upwhapa langi it takes a village to raise a kid te masalula o I tapua inga sunga I whawhiangainga sa whiangai foi ma le langolang sua nei foi au whai pese nisi foi sunga te akona tue ina matu pulenga nisi foi o hao te akona te o lava I whana witi nisi foi langolang sua whawhiangainga tono
e whakasa mesi o whatawhaitolanga i se ia whawtaila atu tapo inga lea wa a Emanuia whaiwa. E mori a 12 whawtai, mesi whawtai whaptoa lau shunga ni whai awa noa. Tai. Auro, mawaina matuti whasoa toa i winga whanei whai mawhitanga matamu fie. Malo sau noa, malo futalai. O le tamaita ia Sina, Gloria a Sam, o le sunga ia Caris Berolini e Neliko, a toai ma le sunga ia Mila, whaapai e whaamausili o le e whakasa au Kilani Youth Choir, o le au pese ua Champini, i le nei tausanga lua whilua wha i le tauvanga pese a le musika moana choir competition. Ia manuia tele ia fuafuanga o lava singa i pei o na whianga iai. Ia ma lofa tele atu. Ia wha pia ia fu. Ia ilo wha moe moe se i umatau. Watu ia na longo atu leo le tau au veipesi. Ai tau te o mai moa mua. E a mai moa mua sa uva e ngau le tau maa lo. Ia e wha ptai tele mo le nei au. Ia lofa tele atu. Wha so i fuai. E lava. So i fuai ia. Ia le nawa e mai moa atu. Ia sa mo. O le tanto suina o le tanto o veipesi. Champini le nei tau sanga. O le tauvanga o le musika moana choir competition o le e whakasa au Kilani Youth Choir. Ia, manuia te lele i lea ngātu, wai le ngātai i, atono le amatanga leo sei si tūlanga fo. Ia, e mawhai ona toi si ti anto i lunga ia tāleni, e le ngātai le tā ina o mea whaili. O le tūsia ma le whatuina o pesi. Ia, ao, tātou siu whonga fo. E whaafo i elevi inga ma le whaafutai i lea tūa. Ia wa na le se no ta le ni we fo se me manu ia ele ai kako me e ka ke bisa i fu ngi va ngole au pangale va tailo na lo fa malo na ngale ni ai me se fo ile o la to wi fa malo atu tai ia o sunga i fa fe ngai nga mai o to u mala o lena ile sao o atato au fi pese le ngata le fi pese lena la tongia po lena champagne ia o isi o fi pese uma o lena tau vai ile tanto tau vangale. Stop! Kaufi, tu o mo fe au masani o las farele la sulos fulfito se tema. Ta pena leo la e mahan, ma tamaiti, aya nga iatu ile Dine and Dance ale tuisa mau Manhattan. Te tala fai tutoa ile afo lima, serve me ai tau mafa ile afo leono ona e koutu lumai lea. Whaafia ile po atoa le tuisa mau band a o tali sua. Tuantusi 941A Dominion Road, Mount Rushmore. Limas fultalaru lufale te tala le ba ile po atoa. Vili mai lesmo se booking e mauti noai sau laulau ile olo atasi o ivatasi o fitu o varvalu. Le tuisa mau Manhattan Dine and Dance. Siva mai! Avia maua sosa Omega ka Ia maloi moa Omega ka Sabale tau mofie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Kemetis Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitifitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Malole keisile Omega ka. Ele ai se totongi o au nanga ale mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani. I au nanga ale soifua maloloina mafale e nonofo ai. E mafai o na whaafsotai e le mapumaya ia au nanga. E fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se whaamama avenga. I tau mafa mo taimi whaingata. Mafa lave whaafua sei pe a mo omia. Whaafisotai loa le mapumaya i le telefoni o valuselau. Lua tasi, lua. Mai le afa le valu de tai au i le lima i le afiafi. O le vetua o lele ma le vetuta i ala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe awa lai te whaatuai ai lesi tala nei lo walo kala au mai i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Hey!
Talo flava ma lo le soifua le amtanga le nei mai aso se whapoponga le nei o talafowo le Radio Samoa. O le so le walo i aile whapopo atu isi atunu e se furu rima mai le Union Europa e mawhaiona whaongaina le e-gate access i tua o New Zealand. Ia whai mai le ofisa le tiute siria ma le valusu 5% o tangata maranga mai i New Zealand mo mawhaiona nga maa e whaongaina le au unanga mo le pamea na kiria o pepa malanga i no fuanga e pei o le malama. Leia lato whainga ia. O whai roe whaia onga i Radio New Zealand, o le AI e mō le wha le leia o onga, pei tai o le wha o ngā se o le au unanga o se wha whita uri tele la lea. O le wha ururunga o le wha sayanisi le korisa St. Patrick's i Wellington Duck Walker na ia whai roe le Radio New Zealand o wha tele ina tūlanga lea, ma o whaia i nei la se whainga ia onga e wha o ngā ile AI detector e mata i tuwaitu si ngā tala ma ripoti e wha o ngā ile computer ma le online. E mai whaia onga o na ista maiti o lo wha maoni na wale wha o ngā ina le AI e mawai se pesoaswani i mea onga peitai o lo o iai lawa fo i manise o la tau wa tau mawhai wha o ngā le AI ma mawai wha matalanga e tusa o tustu singa ma ripoti moa onga ma le wha matalanga o la tau lawa e ana mea onga peitai o lo o wha o ngā le AI e wha atino ai assessments mai re te tau na wha i lua wha pea o se ngā ruenga moni lawa ia ia i la tau se i vanga nā ua mai ona siaki. I se vainga i tūranga o pisi nisi le tunu ua whailoa i le Herald, sa pa ule au whai o loa au inatu i whafo ma o loa fo ina au mai i le tunu i le maasina na tenei o au kuso, pe a fuatu le teimi lea i le tausanga tanuai. O le ripoti wa ta wai o loa au mai i le tunu upo imports na whai titia a o loa fo i pei o fruits maisi sa ave natu i maketi whafo sa si tia na masina tanuai fua ia au kuso lua wherua tolu o le kiwi fruits sa si tia fo i leo whai na ave atu i whafo mō lea masina e fua i le masina ua tuanai tausanga ua tuanai. Ni rua wherua tolu pei tai lao le ano manufasi o le meat au inatu i whafo na whai titia. Pa ule mamoe ma le povi mo maketi i whafo. O le ripoti lo nao te lenga o loa ave natu i whafo o whaai loa i whai titia pa atusa i le tausanga taruai ia mai whapea fo i le tūtau whātoanga. Vai maire au whai whātoanga i le Herald o loa au mai i le tunu e whaingatā fo inu whaamatala o nei fua lava mea uma i le tangata whātau. O lo whai lava si le mū po le silo o le maketi ma le mana onga o loa nei mai New Zealand i maketi whafo i le teminei. Mana tua fo i lao le whai titia o loa au ina atu ma au mai ia o le whai titia fo i lea o le vai ngā tupe le tamau ai ngole tunuu. Tolu sutasi tau sango se ri mai wanga nui o whetau wa ina lo nos pa i o le tai whaua leo leo i au kilani tu tonu i le asona nafi. Whe mai e le tasi se morianga o whea ngai malea ali a le whamtalanga mai le sa tinsi ni o te blanket wa tau a i o le tangata lea wha lea o ngalo na laisene e beta vale na sola ese ma leo leo mai o spa i ai ma le tai whau e peo na ta ua. Vai mai le televise tasi pea ma le 2 minute le bavao na nafi na tupoi le whalavlawe le ina ua whailo atu leo leo i le tangata lea ta au fila na ta vale i au kilani tu tonu wa vai e leo leo le lawe vea Ionisio ta vale sa paka i le ala tele i Mount Albert ma Avondale i le alua lea ta vale na la vea i railway lines i St. George's Road ma tau mo whai eire abe ta vale sola pe tai na maua leo leo. O le temi lena po ai leo leo sa ios fa iai ma le tai whaua leo leo ma sa titina se turou tui titi wha le tonu wai le tai whau pe ana lewa vea tu leo leo.
na ave atu lea li e whai tong whitinga ri wharamai, ai ave fo i masita i whau mō tong whitinga, ma o lea sōlai tura i eilea tangata le whaamsinonga i au kirani. Mōrianga, o le wha o lima i leo leo, te e atu i leo leo, ave ta avale matautia, wha manua leo se ta i whau a leo leo, ave ta avale au wha leo ngaina lei sene, ma le tuina o tangata whai ngā ruenga i trains i se tūlanga lamatia o na oana ngai o inga. Taramuri, o whaelo e leo leo se pepa o whamtaranga o se ri e toru sa furu rua tausanga ranga i atu se tuatusi i Papakura i Crow Road, po le te o le tasi le bawea na rei rā, wheta ua i nairo na uru whale i le whale ta avale le ainga lea, sa iei tu tonu se ta avale rei tu ainga le Toyota Fun Cargo na pakai, na whaola i lea tangata le ta avale ma so ma iei ma le awala na sa ua i whafo. O ni ptia le One News na toe fu iana le ta avale le tuatusi dei le 5 minute muriane, a utala noa le e ana le ta avale ma leo leo i lunga le telefoni. Ma meina mawe o na sola ese le tangata e na muri ai le helikopta leo leo ma toe maua i lava le ta avale i Papakura e mai sa wherua i solo i mangala i Flatbush ma Manukau e maua i lue leo leo i Weymouth Road ma ave i lua le ave ta avale. Mosu esu enga. Whataria se isi ripoti le mata upule nei ai fōringa e ese fōi reitu ai ngā sikairinga o i wāria e mai, wārua tura wāru sa o le whale ta avale, whaaola mai le ta avale, mā ngā i ese loa. Tala ia le Radio Samoa la mtanga le nei vai. Whatalo whātua lau tala nei o le tau mo le so ma le aso atai ao. Wingo le tau mo le so, e mā tele ina le lei wingo le tau se i vanga na ai na iau e ufitia le langi. E angi marosi mai sa vili mai le tu sifo whaasolo i nangi maa lie anga i atu i le awa uli. O le vevela whamauina mo le sos fulufitu tikeri ma le manu luas fululua tikeri. E ngoto i fole lai le sfulu iwa minute te ai le tula e ono i le afiafia na nei. Mo le aso atai au e maa tele ina le lei le tau se i vanga na ai na i timo to ulu i le awa uli. E angi marosi mai matangi mai le tu sifo whaasolo i nangi maa lie mai sa vili mai le tu sauteanga i atu i le po atai au. O le vevela whamauina mo le aso atai au sfulu waru tikeri ma lona malu luas fultasi tikeri. O le angoto i fole lai le luas fulu minute te ai le tula e ono i le afiafi. O lau tala na le tau mo le so ma le aso atai au. Radio Samoa Tasilima i batolu Amo Radio Samoa Tasilima i batolu Amo E tolu sfulu afe tala le tino i tupe wata pena le Digicel mo lana whaapitoa. E fisoso ni ai le tonga tala sui whanga wai nei. E tolu whaelonga tupe ta i 5 selau tala cash. O le ase ina i aso whaweile taitasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so topa plus fu tala pe sili atu mai whale olo masani. Pe lafo foi online i le Digicel Pacific. O le mawale olo wawanoa i le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le My Cash a le Digicel i Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au le over se lau tolu fa lua tolu. Sekia Digicel. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pase se mo fe malanga inga i Samoa fa pe le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A fer de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Talofa Samoa. O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O fuafua sau tafonga i Samoa, manatua le Return to Paradise Resort. E fast full tonu na potu whaapea vile se luas fuluiva. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whaielo wasu tele le whalisa o tapena ina mo le lua wha moe. E o atu le fase lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa. E whai malolo ai. Langolango le whalitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com pe wala au lua lo ofisa malanga. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo.
se fulu malima miru tu te ne le tu line tonu fa telephone tu man tu wa le ngan tu le fa na wa ngolo tu wa ongo le dia woli ola so fu le so lu tonu le ola masino se tema to mai ti va ilo fu spa tono le ta vale sound by mo ta to por kala masani silver tali is it time le to mau wa fa ta simele sunga ya Victor le to tomla danga al entire world dai o tara awa fo isi ta to lipoti ole nei vai aso mo mo se tema talo va Victor ma lo ga lu ya se fo man le ara to fa pongo mo fa ma lo la ro sai ma lo ta wa ta lo so ma le to la da uli fa ta lo fa foi pa ma san yo ta to nanga ya isi fo ya fa lo ngo be ngo ta va de ma da venga venga ya ma lo la ro sai ma lo ta wa ta ya to ma le ma ta nei aso fo se ma sa le ya o ele Victor so le wa ma to ya u fa fitan ya wa want le so na filela fa pena vola stona maua le la ya maua na fi fo ile la le fo toi sa nei le la pa mo le mete mo le fi la ya o toi fo I fo la ye lo na ingari le ya la sa fi vo va sulu la ya nga de ta ko se nga venga I como o workshop pa nga venga I ma to wa me ke ma ku le ko nga ka wa pe aya kim e fa so ma I nga ya ma ko pe kim wa ya ma ai la ya ma ko ai se nga venga o sol ma lo si ma na ya ku venga si swadi fo tino ya fa mastino e ala vo ina timu ia o lo walu so o ilisi ku a wala ile ngo for ko ku a wala ya ele anga ile ingi fa nga ko pikori ya Victor ya sa ole mo ya kimu ma ku ya de kimu ya sai kasi mea pe la lua so kimu ai o ya so wala nga ma ko fai tu ne o tawa file mu lo tanga ta fe wa I tanga ta fa tau I forma tu vai tu o tawa so man e file mu le o e una vale il po le lei ma lo le nga lu ma lo no sa ya Victor ya te lo te le tan to fa manatu ya mi se nei fa ma venga fo I mo le malo le tu lo fa ngai no to ona ya fa stai mo mata no fa euro se mano ya a mata tu de mata pa pesino ka taxi mantu lo pesino riva tasi le wa tala to riva ka ko tisolo tala ki tu lima ya mantu ai ono sene to se pa pescano up lo Apple Car Tax sai pai por point I tato fa lo ngata fa lo hon kesi le LPG iva kil kalam ma fento refill lo so fitu tala to ngia ya le fo la ta to wa I me tol sama vai tol sama I ke la va nga fi fa ia ai fa fo pio por pa kiu ya nga fa ro se mai au kur hon kesi ya fa wa fo me ai ale to ainga ya ma toro no bera ma se follow lo sofa tu fo tono tato ting puso mon sa mia wala vaswana ava nota va tono mato se I verso tasi ya man malo man ne verso lise tu lea o lo famaloina mo tato gauta utu fa tu marosa I tato potesini me telefoni o wa tasi valu fitu fa iva o wa tasi valu fitu fa iva o ya ngai me tato fanisinia ya ole tu atusi tasi li matolu istama ki ro fa tino matolu full service so sta vale lava full service mato transmission service ya fa tino I tato fanisinia fa pe na fia poco mai lo full service le lo val au mai e fai fo ia e adu fo tatu do booking ava pe lo avanoa nei ia e fo le vando mo la sa taiau di feina ko ma tauta avale do inisi tore inisi maulunga tato poli leaf blowing mas no ko fa pi ia tato lo mo foi tato pu pa se termine mo se sta vale lava po se eu ko mo tato pu pa se lo fa tau na se tau ta fenai foi ma lo fa so fa pe le lava lo fa so ta no mai foi inisi la fenga venga fai no ma so ani mo se stulanga lava ngata fo le le wispa mo tato vena yes ava pete fa tau amene ia mo foi ma tole va te utro ta avale ile tato po pe sini ngata fo le fa pi ma tole flares ko keno pi vo fret vo feios by step ata fo le fa le fo tonu fa fo sa pa pe ine me fa le tonu ia ole pe pole wine ia do su tala ia fa tino ia ma to pok fo le alai me ma mia ia mo to ta vale fo ta vale twai fa lo fi feeling SUV cars to be van small cars hypercars mata fo to pick up na rifi pa ngai ko pick up pro way terminate for Ranger Hilux ya mari ni sen 2-wheel drive ma 4-wheel drive na rifi pa lo po ma tu ia
Sindoko uma whapi, a wape fia tanga i ta avale mato whatau ina so mai ta lava no so sesi lava e so mai ta tanga mawai so sa i mato whata vale. A wape teo e so mai i fia palai so ta vale, a mero a la sena ta vale, mata folea tolu masinga pen statement, a palai so sa mai i mato whata vale, a mautoro ke aspect me ia mato pa peteanu mas ta vale me i mato whata vale. Ia me telefoni, o iwa lufi tu whāto lua o mitasi whasiri sa mo so sani mo e se stulanga lava. Ia ngai me tato whalpau, o le mato tuatusi e tato whalpau, tasi fitu sulu pecho o tawa, lua supa sene le to e sea, e wha amutalia le wha ingo o le masina nei, ia tato lua supa sene au ni misiro wanoa a su mai, ia wha tau sau pa ufo ngata whalea pa utuai whalo fifilinga. Tato seki me huio, lua supa sene foi to e sea a oni wha tuai au ni misiro wanoa, so e koe sau siki mek ma ila mato whalpau. O tato siki mek e amata ma se sulima, se pa ile lua sulu ma lua suluanga ilunga se langu lava so sais lo mo tato siki mek ni teminei, tau runga fo ile anei nisi fo tato oka fau ia mo tato siki mek huio. Ava pe whaatino pa whata vale watu whamatore dauta o dauta la na watu yate oe e whaatino lau wi alignment i le tato whadikin. Ia, mau tato pa utou tasi, le tolua, tolu ma tolima a tato pa umaktas, mo tato pa una, mo tato youth, mo tato four-wheel drive, mo la wari e fia o le off-road a maktas, le tose prenda mo ia matou a whapea kila mga a fore prende mo e oka male prende i runga atu, ia sumai, ia tala mai au, ia matou nanga, kai matou susai mo tustulanga lava, eta vale mo nive aso tora prias, pate sutasi tau sanga, tasi tato a hypercardiac toe masalo pe se mervaso fo ita numa fo inicio tato ta vale hyper ia to fa lo fo ela ia lunga tato fa tato nonga masani iverso tasi ato tasi tato a therapist toe le hypercars la fesu tasi to sanga ia bola to fo fie fa de upa se fe pesino lo ta vale ia sumai ia fa petifia palai ia ne masani la sene ata vale tolu masinga pesteme a palai so sama ia matou o le finance now o le yes finance matkiu card tato finance ro whangainga teminei ia tato app o CP app o le afterpay ia mare winsco ia suwaru masina interest fee tato finance umalava o whangai teminei ia tato unanga ia me telefoni o iwa o le fitasi tolu o eti o mea fotasi a tani mal masini ia o mitasi ia wakangile o la wala au pe na tuar au mai ia matou ia fa taise manu mole matou no ia manu ia fai ba filima ia malasunga leto la de ulia se fo mai manu ia maruia fo inga luenga o tafa fa o yolo o nga lulu ai le sunga ia Victor wa vela vo ia ma fo ntamule moli o le tautumala undanga na le Tire World and Auto Limited ida yona la ilunga elua ona la tasi lunga o Bench Road ia ma le tasi lunga o East Tamaki Road ina la vai le pitano o Tara eba tala van tu ai le motele sala fai le tau fia o yo le ma futa mai ai anko so halo ma lo le au solo ma lo foi le poe anta ile de yaso Antonio Naila o le pamele se amala inga mai sini fa malo antu le nei va ngola woli Antoila ma Da Vinci Lennon mi se le fana wa ngolo tu wa ngala tu mai tio mai o to ya mai le ngona elu lo tu na fi pola stona ya lele na elu wantu ma wantu lo wantu o ngama apia o ngana fa ye o me o ngai fa ya lele ya sound mai mo tanto por kala me ma sani sili batali ya se tiny ele o toi mama yo afe na tu no le fa e mi na koma su o fua onga fai sau mea ai fai sau ma lo longa na e fa no lo la i lo tama po lo tida e po ile vol tanga tama tu na ile na credit vala umel tanto telefon tolu fitu tasili mai to ya ba o tu ting et talent wile la Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Be a over ya or
Tuatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Lava o David Tuale nei along the whaafonga mai pēi ne Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia lau whaafonga para whaasausabe. Hi Radio Samoa listeners, this is Cece Winans wishing you a fantastic day. God bless you and keep listening to Radio Samoa 1593 AM. Tough loving, Sally Low Titi, and you're listening to Radio Samoa. Tasi lima I watolu la sunga ya puni por la fionga ya peseta puni por uso ya mon babalo tu ya kisa sole vai malaiva nga olo before ya le sunga ya toni le ma to da I America le diva nga le fief sa de baile fana wa onga mo ba to por la be basani official matali lango la wina le forgekio le fidas di line si le diva nga les Lo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I watolu amo, se kia Radio Samoa. Lua midu tu te aile a fole tolu polkala melode yo fasili mantali mole fana wa onga le fo tu wa onga ole ne ya sunga fua. Ya talo tamiti o mai au tau ile ne yaso sa e aluantu ile a onga, sa e usita I lau whai a onga, o ala tau me sa whai o ile whale a onga pole a onga li tomiti. Lalei, o wha noi, o nei walau me ele le tāturu vera masani, tolu fitu tāsi lima iwa tolu, tolu fitu tāsi lima iwa tolu nau talatu mo o tole whanau. Lalei, o lea wa mawale unga o le tālonga, ai fo. Ale ulpele kima au setalia mai a foi le talonga le manu Samoa ya male au ya America ya wa mai antu I foi ila ile vavea le sa mo setasi foi o talonga o te ye si au na o malo le si o le vesilila o ai na malo ile talonga la kapi ile valea o Africa I sauti ma Argentina Waina manu malo
I le vao Argentina ma Afrika I sauteli tamaiti. I le whae ungo le vea so po le vavea o nafi. Po le tai au fui ana nafi. Io jelo nana matamatai ni so tanto wele io antu le lotu. Ia isi foi wa te ia wale no to ile mana ia fo le talo. O le fisili na mo auto. I le dei vai ngole au li tamaiti. O ai na manu malo. I le talonga le I le va o Afrika I sauteli ma Argentina. Ale su el tani na evra wele el tanto no ma san. Tolu fitu ta silima I tolu. Tolu fitu ta silima I tolu mana tua sa pese sei. E tu la valo I ngon tono le tanto sei. Fai ele Australia an so nei. I lo ai poi o to le la manu malo. I le fai lo. Solo se fai exna pamo. I le olanga fasamo asasa wa yes fai so. Ala e kai o kala o le ko vai o falanga inga o ka pena inga wa minge le loka e o le o ku ma le ko ya inga. Ole o ma mi ki e o ki ai ki la mo ri pe o le vai. Mai fingo ka se vai sa lo se su poi si e inga ai. Ole o ma ku ai fai la fala si ko ya inga le ma ma. Sue ole pengi ole a ole a amasa sa mai ku fa sa mai ku ia a to ele fane I u o fu o ti fa fa mu ngata la no no mo no a no fo I fu si sa solo fa no a e fa ile ti ta male viva mama ya shake Today with Tia Junior vai lua le vanga le wa li le tami timi le pesena le anto e le fan. Alo mo tele sfullo me du tan tale le tula e fa ya ta full fa au dan tu tala mai Australia mo uto. Il le fo i fia fio le aso nga fua o le wa fa tsi mai la wo le ya ka le putalo fuka le po. Alo. Ia wa mai oi. Angwe fa se tai. Tai le na e andu ile a ngol de ya so ka le. E. Wala tu mi sa filao. E ai. Me ai, ui, o le anau me ai sa ai lea o ngā kāre. O apple, ma le mafi, Ia. ma le koki, ma le sanguishi.
Ma le sanguisi so. Le ko inga sanguisi de ngai mo e ri ka. Huh? Olea, what type of sandwich did you take? Was it ham and cheese, tuna, chicken? Cheese and chicken. Yeah, what type of sandwich did you have today? Olea ko inga sanguisi. More? Meat. Meat? You mean ham? Yeah. Ah, was it nice? E mga yellow sanguisi di ka? Iya, o inga fa yellow sanguisi? Wailo. Oi? Wailo. Ja, je net even denk jij weet je moet vinger no songs. Ja, lelik. Nou ja, lu kwang of je po le stone. Lu Anaf. Ja, voor mij la ja, voor je au po pa telepo. Alofa ja. Alofa itasi. Alofa le tasi ileis. Orenga. Itasi. Ja, ileis. Elias. Oi lang ke alofa di kan? My dad. Ja, lele. So, alofa ilong tama, alofa il tau ainga, alofa fu ilong tina. Ah. Lotina o Samoa. Ui, o leisa. Ok. Ia, lele, ma lole on sa i le lon tua nafi. Lele ka hepo, on sa i melungal tanto leina. Aria da alofa? Ui, ka alofa ia, aria tui tam vai, mai ta alofa Amy. Alava se manu amai. Ia, o lea manu ia vapti. O, mai lawe. Manu ia fasai. Ia, lele. O, ala, misa filia, unga i lele, ia so, Amina Amy. Sama ko ile assembly makaukala mole Fijian language week. Mole afu? Fijian language week. Oh, pula. Yo. Vinaka vakalif. Iyo, yang apa wa yana ia le inga. Ah, eto into miti fiti to wa nga pele. Ekele. Kokele. Ya. Olono winga la va yoso ni fa manatu ile. Vetau ile le yana. Ah. Ola for kam sanga lang shopping e fikiri em. Kusaunga mai kamon. Ole ya le tam sanga le na umele le na man ile o fiti ile la kapi. Okele go. Ele nga no man sa mo mai fo. Ma Amerika. Ai le makamaka. Ui, kini makamaka ngai lelu. Yo. Iya, família ela makuon la ungari em. Nai fa longo ile la unga penga e ka fa o fa fol forza. Mako woile loku mako aunga sa. Oh. Fai mai la ya le matu le aunga sa. Oh, le sa fai mako activity. Oh, ole ala la activity sa fa. Le sa fai mako famakala ni stories of the Bible. Famakala le? Ni stories of the Bible. Oh, ole ala story na e feito. Pena fa mentala. Hala ia no. Tala ia no. Ole por mengu buyango. O angaia o se kamalo lele. Ai akuia yes ia le afua e faise se va. Ole ala me istanga tana faiano. Kusaunga mai. Boa me istanga tana fai na o fai atu no o mai fau le va. Nga le falongo. Ia, nga ko e ia ngo. Ah. Yo. Na to e la va ngana ina o sa mo ia lelo. Le ai. Ole me na mo le usta i mo falo. Ah. Yo. Ia, malo i le kere oi. Talofa. Talofa se man. Oi, mika. Ia, o le. Ah, me lo sungar ngia uli. Ah, mo vi fa kai no vreli. Pe kalai no se mangu. Malo. Ole ana makua la unga nga firi mika. Kiri do le de foko.
O longo winga e kere I loku rimika. Ia, wau ke alu lok. Ia, au lea na makua launga. Ai, matau le ri. E mo laka mai aso ka makieri ane maka ue le ri. Usa le mea ngai ai oi, o le maua ngai kau koe ro ma fau ka mai a. E kere rangi mea ai o ka ko nga ia nga firimiko. Ai, e koe kere ako nga iri, mga aieri, aso sai. Ara ko ka poko momo ia ba o fiala ma ai. Ia, le kere ri mika ia no sa I mai lungo le tanto. Leina, le tanto toi fo I le ai fo. I la o ia kalepo. Kalepo, o ai le mano I le talonga le I le va o Argentina ma Afrika I so te whamamo. Argentina. E fia ai o kalo. Ha? E fia ai o le talonga. Te lo ai o le talonga pele. Longo. E fia? Lua ongo. Lua ono I le fia. Fufiku. Je furu mo le fia. Ma naia. A oi whenanga malo? Argentina. Argentina. Fa fe te koi kia sao. Lele, o hao menga na eno whaikane po. Ha? E yenio mea o ngai whainele fiafi. Ia, lele. Wa ai e whaile le ta mea o ngai whae loe le ta whao. Oilo. Ia. Au e kia lulu mara wala e ka alo e kongu ngan kou whangua. Oilo. Ia. Ia, alo whantele antu ka le po manuia le nei e fiafi. Eimi, o aina mano I le vau Afrika ma Argentina. O Argentina. Argentina. Fia ai o kalo. Alo o fiku I le lua fiku. O fiku lua fiku mana ia le tama fai e ko iki ia sa ole. O inta mea o ngai fai le fifu o le mba na ia le ia fia. Ia. Wala o mea kana anu. Ke alu e fesa songi le o kuanga o lo usu. Ia. Ia nga mea unga. Wahana mea o ngai fai. O math, matematika. O isimea, o counting, o numbers. Ia. Ia mameanga. Mane, o le leitele o ia, Amy, whao te tele le wala au. Ia, e manu ia lua whinga mea o ngam shooting. Ia, pape na fot. Ia, a lofa tele atu manu ia le nevi. Ai makamakar o ngari miko. O mga makalunga lo kifong. Ia, o longo winga e makamaka kongol whanasa. Dei ai, maka I le whale. O mole loko, le whaia ko nga I o whasa o mai ai, ele ai ele fiafi. Uinga whai ai o le konga? Le whai o ko nga, I so fui ma sa laki ma lisa. Ia ua umalala. Whawhia ngai alua na sula mea irimika. Alo, ako le whakasi ar mea, whakasi ni. Lele, e fia na ai o karo ngarimika. O Argentina lua iwa. Ia, ole awa Afrika, ole lua valu. O ila le ngai au ia. Ai, o ke au ia manusa mo pleki. Ia, o ila le malo le manusa mo ma Amerika. Ia, o manusa mo. Ia, lele, malo vapte. O koe la sapsui mea nga filimika. Iai, ai ele fiafi. Ia, lele. Wa I foi ni ke wera kule fa vela ai kopeane fa kali malo maku. Welo. Ai. Se ele kope fa ele o mai so sui ai. E mari me maf. Lele mika. Alo vantela antu manu ele via welo. Ia, fa pe fa. Lele. Então faça que for. Ala kamo mika. Wa vai ele mele le lo ai mika le maku ole la. Maka le la kapi. Lai foi le rok. Vamtai ia mika, vamtai Amy, wa toi Lucia, tu le tātou wole na wala au mai. E mala kwa mo mika, vamtai ka le po mika ma Amy. E mala tātou wole o Aria, le na wala au mai, toi mutula na wala. Toi wala au mai le Sofia Aria, e po le sfri le fwoi pa mo le avado. Le le, tomaiti, ia ole.
Tanto Polokalame na mo o tō le ringi fiafio le la au ina antu i le Polokalame o le Think a Minute e tō walunga antu i le Polokalame tanto. Ai tanto toi whilo i le asu tofi Polokalame ne usili matali mo o tō le whana o le aso antai au ma le aso lu Polokalame masani o whaingoina o le tuli matanga au whaatasi meil whaletua i ana tasha wa elua o le sa sia ai alofu te lantu mo tū tamaiti o le whaimea au i alo na whaisina au koma so swani dai to pena le fa ngau le tanga me yo vai po o tai au to la pis ya lu nei o ya lu fa mo swinta yo alo la kwa ngo tu fi lunga le la pis tu to tono la pis e ne fa pe la piside ala ko e kongi au ka fa la pis ele va bengal fingol ka ko la pis Just think a minute. It could change everything. Think a minute. During World War II, churches stayed open 24 hours a day so people could come to pray for their country and family members out on the battlefield. A caretaker in one of these churches noticed a boy who came to pray about 10 minutes every day. One day, after several weeks, the boy came and prayed even longer. The caretaker asked him why he was praying longer this time. The boy answered, "Each day I came to ask God to bring my father home safely. And this morning my dad came home, so I hurried here to thank God." Have you developed the habit of being thankful every day, no matter how things are going? Always remember, there are many people with worse problems than yours. My friend's son, Joshua, was born with a serious heart disease. Joshua's had several heart surgeries. He's not been able to play sports because of his heart condition. But Joshua's grandmother always taught him to be thankful. On days when Joshua was so sick he couldn't go to school, his grandmother told him, "Josh, just be thankful that you're home and not in the hospital." Recently, Joshua had another heart surgery, but this time the strong medicine made him so sick he almost died. Joshua's grandmother telephoned him in the hospital to very kindly and gently say to him, "Josh, I'm praying for you. Just be thankful you're not in a coma." You know that grandmother's right. No matter how bad our problems are, they could always be much worse. When's the last time you counted all the good things you have? Whether it's your family, your friends, food to eat, clothes to wear, a roof over your head. Things that millions of people in the world do not have. Usually it's only after we've gone through problems that we learn some of our most important lessons in life. There's a song that says, "If I'd never had a problem, I'd never know that He could solve them. I'd never know what faith in God could do." So won't you give your life to Jesus Christ today and start trusting Him to take care of you no matter what happens? He'll help you to see all the good things He's given you, including answers to prayers you never even prayed. Just think a minute. For
Supermali na le tuli ia AJ Nazarene tole a 4 tu maule lo fo Yesu tu se lava pe su ia kako e tu mau pelo na lo muti vale ya ma tu lai follow me tu ma fa punga foi le etele ngese lo na to asa ai le fa me esta pailon to sa so lunga ti dal polo kala me fa ya wo to lunga to foi ma sto to mo sa mo ile den ya sunga fu le singa kana wale to te ba li ile tan to ba futanga e po le to tai ile taimi ele antu ai ia alon va te ya tu le tu lo to sui fu ile so antao tan to fitampa ya ilunga pe lunga le le fianga ya bestaan le fianga ya le anto severe ma le sunga ya Isaac Baunga le usau de bailo la sa to te mafuta ile polo kalame ole nganga ifo o faiva ole nei fo ya sunga fua e o te lo na utu te le tanto ole dawa mana va fo inga wenga e mi se la tanto ye na usu pola va le tai ona leila talo si ona sa mo sa finga mano lo ngai le toi sa ya tu mo nga wenga ile po ana nei ya lo te le antu pe lo ya i le so anta i lo na lo fa to ono fo mo mo wiele fiafi soifo Shining light.